se tasina vaenga o le maliu o le tumalo se tasi o toa le tunu le kalesia lo tupope ia pio ia olona na e fai misa ia e tai o ia ita to le au procesano i swinga ia langa e sawa swinga i runga lu mo tangata ia wa nga i foi le tatau na siva tu pe uma se tasi o vanga nei le tio wa nga e boli e tuai le taulanga o le misa ia e vatu le fata lo fai lo to pai mo lo to malu wa mafai ona so tai mai soli ulale ia o le faltua o le fatonu so anga se tasi o ofisa o le nei ala leo ia vena ia pasi moli po moli tapunu tala ia fa maloma matu fa tai pasi Helen stick around and learn holiness is pleasing our own God Almighty. Stick with all the holy scriptures. Ya malo fa tai moli tawanu falo tele moli tonu ya malo fa tai ia tu langa masan ya me a on tu e lango ina nei fa mo mal nei ala leo so se asa mo so prokalame ia Luisa va bausili ia tala peli ia le tu la wino tu swafa o tu lava ia o tatou wa ia tasi fa malo fa tai lango mai le nei fa mo ole me sanga tai le tanong o tu langa o tu stala o tu selima mose ne tu ya mose awa e pe on vai wa uma na tupu mea il tala ona toeva ai le tua po le ale awa onga lo ta oto ai tala le mea le na mata il tala il mata bo to sfuma fit na mata miti ya Josefa na mafuai ona fa mea le anga ona uso wa mata ua pe mata pepe ya le uso ya ba ya mata tondo la inga male le fale tonu au stama o penda le motua nai ta fiofia au yuta o le tangata fale tonu na le an mana o fatau ba tupe vai la numero tupe la fatau au mo tengeng fo o numero fo ina le na fa lata e yuta o tengeng fo ya Yesu e ye le sota inga e tu vai tua vai lumba wa mena tupu wan nafi ele to ese me ten fan fa yai ale me tupu te minei o le ava noa mai ele tua mol tangata e fa nga yo yai me le o lon finangalo o le me o le lumanai o me lilo na ele lo tangata na o le tua na o lo malue mai ai lalo po lo ngalue i tongo ne tu lang fainta ia vedo fa sa boa ti akono la ta fi mai le tu la mau to vai o a fainta o a fale tonu la lo to to ia le tu pe la lo to tu me ta po fast food ma te va ai tu mai tu ia mo mai ia tu langa ia au tu langa la on mo le hai criticism on le tu spa ia tu sai me tu stala ma me ta si le la sa no ia sunga ia po e fai sing fainta ia ora to fo ia tu i la sunga fa penga te fa la tele me ta si ia tu langa o le economy tu langa o le empire tu langa le joe di liu mai o me ia na fai Josefa vai le vai Josefa por dan mera tu pulu rona taimi na mata mo fi ai fa se la tu sanga talu na no foi ai kupito au ia me umba na fa matu stala ia bravo e ola na fa na i e no polonga vo pe yo le tu i ma vai tu wa va pe mo se tu stala o tu si ia tu la fon ia en faino ia mo se an la fi mo tala whatever ai ma fanga mo me tala pe wa tatou e tu talinga o si me fa mau o temi o tu fa ta se tu si ia e tele la lima o tu ia tu e le fa pe fa leanga ia fa tu tu nga tanga te Israel a fa le ia tili na ia make sense
na ia o ina tangata pe o tatou nei ona po ia ai tu watu e lau tsunga le avengainga Ye ma ne ia le manatu fo e wa fai lo fa so mai fo lo sunga ile fa fa ia ona manatu fo le ai pa wal me ole to inga ma me ne tam fa ia tu ai ole va ai le atoanga o le tala o tele on tatou focus i le tamai me le ole ia e pe tatou te focus ai ia kopo yo i la mtanga ma tatou focus ai il vai tau le wa fa mangalo yo se fole yo na uso ia ma manui ai foi la to ia o na tatou te mau ai le tua we always look on the mena where can we find God but e vai taimi e taimi e tau na tatou matua i anu loto ai se tala ela tala le ia Josefa ma tatou e isi to nga me yo lo tupu mai le tala le e tatou te mau ai foi le atua ya o le winga voi le manatu ile e tau le ai le fa pe o Josefa stangata le ai e tele voi mele le Josefa no fai ele se mai ala taita inga Josefa mal taita inga o seisi pe yo pe tele ai le criticism i a tuile pa le tatou malo tutotas e voi mele le tuile pa no fai e ona me tau le o matango fie fo ile tangata le ne ona aso ma va ai le lana ia taita inga ai foi fale tonu na ai foi mele le foi na tu la i mai taita inga foi o tuilepa e fa pena au ma so se taita ia e vai nei malo tile ia tato va ai isi tangata foi o taita o tuspa ia e ta vita e Solomona e mele le o tama sao ia fai ai foi nei fale tonu sa yo ya tato ma fau ya ta vita ya fasioti le ya to luo le olo na wole ya ma to tuli le vaos tamalo yo ina ya fai ya fai nga ta vita ya tato o ya Solomon ya o fau malo Solomon o ma to ai wa conquer Solomon ya Palestina na vai tau no o atuai o Afrika ya faingo ya wale ese mai mal mele a Roma le sa fai so le wingal manatu le tam fai atuai a Josefa tato va ai tu mai lua va ai le positive pe ona tato ma sani ai tangata tu spai va ai foi le si tu le negative side e mea na tu lai mai o lona fa fita uli ya Josefa na tele i le taimi na ia tu lai mai ia ile taita ina le o ai kupitu a short sighted le relief a short term le vision short term le release la le winga na o sina tama i mea na ia fai le na taimi o mai to tonu o ai kupitu lona ainga ina ia la mau manuia na to mau sa tonga i tonu ma fa wa ia nga tu pulanga atonu e mawhai tanto va pena but the greater ele te le se vision o Josefa e tau tu la fono e fai se suinga ina ia awa ole wai ton e ane loto vale o tangata e ale va ai ma sai va ai list tangata ile awa o tangata ese i wala to mai ton pela America termine tele tangata na fana now nei America e se lato va ai tangata e o mai e ngā lua i nei. We have to put le mele into the context le o le tala le ia Josefa. Fai mai po ai liko, mai liko, ia. Ai la tato le tala le ia Josefa. O le au i liko le o le au isala elu le manuia. O le au isala elu le pui mai le au mai le atua le tato te fai mai le tala le ia o le pule o le lofa ma le anga le o le atua. Ai leo tangata liko la le au ai kupito. Ai favor le atua le iliko. Fa fe langa tato mai to inga manatu le i neonas. Tato baba ia Amerika. Ai mai al tangata na fa nau nei. Ele se tau ai ya o tau na mai fa fo tau te le fa nau nei. If you bring the story of Joseph into le tausanga lua fe luas fulu. Whose side o o ia ili atua? O le side o la au iliko i el vanga leo mai Mexico.
Awa o leo mai to tuli ia Amerika sosoani mai yoi o le tangi i a fela tato Iosefa i neonas o Iosefa tato tamo o Trump po falau tato fisidi nei Amerika. Where are the Josephs? Fo o fea o iai le latou sa fai ma vai ma lima o le atua na tau mawhai ina ia sefe i on tangata. We have to ask ourselves, tera temi, ele man na tatou i neo nasa, wa una whaingo fian tatou whaingo, ona kiliki me lungo le Facebook, pe kiliki me lungo le Instagram, man. But without putting deep thought, itu tonu le mea na te believe ai. To tele o tatou, e tatou tonu, e au no ma se malama lama. E te tatou tele o malama lama, mene tatou tonu ai. Yoi. I hate to say this, and mele wa yela langi neo naso. Tatou kerisiano, but we don't know why. Tatou tele o loa fo I pe kerisiango me e tatou te whaia. Yoi, ese le fatino. Yoi, ile mele va me, ese mele va me tus po ia man mele o tatou fatino. So we have to be very clear. Il to inga fatua le practice e tatou I neo naso. O le winga la leo le manatu le maingo le tala ne ya Iosefa, because it's important. To e lave vea isa la elu ya lato, e lato tama. Lato tama na ia mai lato mai le vao, mai ina ia mauen mea ai, man mea inu, ma they have a home. But eventually into e lave vea lato ya I policies Iosefa. Ya, mena e on tato ma fau loto, ya? Malo, whaftai. Ia, awa pe o le tasina lape o nei onu po ua whaitau tus pa ia ma la unga se whai upo e tasi e whaamari ia I whaalongo tangata. Ai o le o malama ia tangata ia awa onga lo loto lai to tono o semta upu ni whaitau. A laiwa pe whawhaingo fie. Ia lau pe lai whaalongo longo atu lo whinangalo. Le ia le whaingo fie le sailinga o le whinangalo le tua. A bea na I taisi tangata. Whaingata, ia ai pea o neo ni po. A aru tam titi ave mita upu whaingo fia I le aonga. E whaingo fia fo I le mea na te maua. A aru ave mita upu whaingata I le aonga. Ia e manuia le taui. Au te wha mo ia tu I le tūlanga. Wai o o pe o le wha mautu ai le lumana. O le wa amata na le te whaalongo le ingoa Iakopo o te lea o Israel. Le wa mai o lava. O pe ia o I tusai o tala. O watoa ave le upu o le nation. Ia Israel. So wa vai ai le se me tu fo lua. O temi o Abrahamo mai sa aku. Se mai o temi Iakopo. Ele ia I se falsa. Wa maunga o iai o ina fo I fai fai taulanga. E fai ai malai ne. E fai ai fafo, I nei fale. Se ia ola na o mai I le taimi o tā vita mai marona atari. Ia, na o uma na whamamale tūlanga. O lana na whaua I lo malmanu. O lana tu uma I te tonu me e le ngata atangia mai se whainga wha ai kupito I mei. Lea wa centralize le faith ma le worship in the temple. Ia, le utato uroa me le tupu. Se I sauno ati I le tūlanga. Pe ia lena ta wetu stala. O le sile me au tele ia lu tele tamwhai tali atu le sile le worship. Le sile una malam mai fo tatou. Ia wao le I le kenese le mea le. But o I fo I le amata e ona. I le vaitau o le tāwhianga later on. Wa matana blame le au isala e lu tangata ese. Le au yukaia tangata ese. Awa peo ia ya Iosefa le na mata yon le nofo matangata ese. Mantuo le o le to lua Iosefa le. O le afineo o le o Farao. O Asenati. Le Asenati. So this is what Israel did. No ai tua blame voi Israel mos. Ol kenge ol kakangu ese fo ia. Mikianga longo. So instead o le waka fair maybe
e tusa ma le afe tausanga later on. Whakawhia e Papelonia, wakalepe I lalo le malu. Whai mai la I o le au osi taulanga, ma le au kusi upu. Mai le ai o le mea la lea wa tupu. Wa o tātou tama, e no nofo mateine nu ese. This is why na wha mamafa fo I la tau le purity. Wa le blame la tau, le vanga sao ana mafua mai, e le whawhitauli. O ai foi. O Iosefa ai, o Iosefa ai na mafua mai ai ia le whawhitauli loa o ai foi o le slavery. Wa whawau e Iosefa me seo ai kupito len whai. Ana manatu tama. Aua ne ito ne usu le ai kupito ma le Israel. Aua ne ito no nofo tama ia matene nu es. So, this is where mata mai fo ina toe foi o le nofo lao Israel ul tawhianga I Papelonia ma toe te pai tua. O ila le tupo il whawhita o le wana nofo tama ia I tene nu es. So, looking for someone to blame. I le process lea po le al mea wa pua ngā tia I fo ia Israel ia lātou. So, o le sile mea on tātou wawa ai. Because everything e longa connection. E connect umamia ia. Ina ia malam lama vo ile. Ia tu langa le pe ona ia sa no ile worship. Il tonunga. Ia sa le ia. Ele aini falsa ele aini malu le na vai tauna. Ia o tapo ai ngā ia na whai e tongu. Ia o nā vai tau I lungo o malai, tonu whale ie. Tamai whale ie. Lea na māsa ni una. But now I ai kupitu. Wa ia se homo. O le worship. Wa ia temple se mwhai o na whai ia worship a ia. O tangata Israelu ai. Alo. Aftai. Ia wai e wholinga mai el tala pēr tātou wāwa ai ai le. O tuare o tala ma tustala o kenesi. Sa universo, alo no winga sa iai tangata uma I le whatupuina runu. Tele a o whinekanana. Awa a tuuru mea na alu ia Isako ma Iakopo isu e mai lantou luon. Te wa ilunga le mea te utau e tātou iaso nei o Iraq. Mea la o iei ka rana e o mai aso ni. So o le, e pea maa naia le universo aspect, po la winga o le wa ainga lau tele o le lau langi I tala ia. Ona sa le whapito, sa le whailonga langu, bose. Ia lo na wifo tau ruan mitiana. Iosefa ia na awa umana e saunoa, o la fino Potifaro asinati ia, whaingo viena e mantua warsuafa siutua. Na ia vapena umana uso ele vapena na tupu ai vapena e boni e tafenga pe o tam fai pui o tam fai lo stau langa fata ua per mele ele nga venta o la tau ia la pule le ayo yo selema pa te foi mai la pule mai tonu o le malbad ia fatu langa ino tu la fono ia misel tama ainga e bo ia la sa ia Herota. Ia ame mo le puppet. Ona winga la tala mo me ole tupu na tu ia e Kaisara. E tupu ai lalo Kaisara me vatueta Kaisara. E fa esa fu mai Yesu. Ona uta o ai duma. I wa se foi le tosinga o le fafanua. O vai fa na wa Herota sili ia ai le tupu. Na fa mai o tupu Herota pa ta fa ele un tupu mo teachers e no lunga pe nga upa mato I polo le prefect o le tai o la tofi mai e fai a onga vai ia la tofi mai e Kaisara ia la wori ia fa na we rotansi e va ia na beto tino ma tongi de taulanga me taua ia mo stai tu la fono le e mai Roma ai ia le si me le un tanto ma fo yo le o le relationship le o Israel ma e kupito fa se la tau sanga no fo le e kupito ma Israel na yen le me ta o le fo yo le o le plurality o le respecta o le sil tal tonunga o le e pe o me la le tato te va ai mai yo
na tu wa no ai ku pito ya Israel i le vale fa ela tu ta poinga respect for ya Israel le so peo I tatu te lo ai it's not so much po oi sili oi whose God is better I le context le lo amai o le fa mafa le fa mafa wa to tu la I mai le esoto wa tu la I mai le farao na te le I loa ya Yosefa na te le loa le mea na fa vai le relationship o le o e kupito ma Israel I le o Yosefa ma Asenati it was a relationship me ia na faua I lungo le respect o le alu o le va whengai mo le va whealoa wa I o tangata ia lua le wingo le manatu peace is possible o le nofo le lei o tangata whaatasi pe a respecta e lesi lea mai e il whaataita ingo le whaasa lau tausanga na nofo le lei ai ona wa se le mea na whaama mafa le wharao fau wana ia vaai ma le loto isi le loto fuao le tama o le wharao lea nei wawa ai wa tupu ai tangata Israel wa matona ia na sola ma ia ma fasia lava ia I ona mawhauwhaunga e pe o mea pato le tāua ia there's a 400 years o la nofo le so I think it's important to tauna point out for ile ava vai tala ia e to lua le whanau a Josefa na maua ile tamata I kupito la fina o Potifara ia ele tau mate na tupu maola nga ngafa wa nga fa fisota I tangata maua lunga le malo ai o lonu winga wa onga ia winga I folfolanga le na ave a preambole tutu talinga tutu mutu pe ia upo se ai le aso wa atu faina ion fa maule so muri mena avai votala umana tutu mea ona to tepale tua I mena tupu nai loa ila ia ona sa ia ile tua ai moni ai o ile taimira ke lo tele le sao o tapo inga va ai kupito I mafa faunga o mose ma le nua Israel na ua o taimia o ese ai wai tato te iloa le ia ele iloa Israel faini malu mani sa tapo ia o le mea e ago ia preamo o fea me tuelon fale ia li foi fapo lon fale ia fa wai le fat taulanga I ma ave lunga le manu o se taulanga sa va pena fe ai se yo mai lo ia kupito e foi atu ta peanga amena ile mea sa ventato va pe o le ta peanga le ele e toi foi ese no o ese mal pasa la tau sanga o to wata bai tanga tai tulanga o mo meo o temples mo o fatura ina o me e tau no fata o tonu o mal ta poira ta to ilo eso nei e tala wa ele to tele ia infam talanga wa mo documentary o mai lunga o penga te vaila e mata ia ile ata e mata tia o le malu o tapo inga fa ai kupito I tonu o lanto ma o tapo ia tasi se fale o mai aso ni ia o le fale tapo ai mo sara iru la to tu faila lo mo so fale ia le na fale ia tato fai tau fo ia o la fa mai le se tau na ru ia e la mo se ama rona ia di folol ma malu le tua aru la ele asu ia ona tumbu ai le o fale ia I lona malu ia pe o sisina va inga fa lo tele tato vai se mai foi tato vai tau ia so nei ma na ia I lo tau fai mai le tala e fa ta oto tato vai tai mi wa tasia me o le fina wa tato ma lo terminei a me ai na to lo ta mo le prestene po tu maniale pa lo ta lo mana nei ele le mele mana oi e fa yasi no fa no ya mai se vai tau e alu lo mo campaign ma palota e pe ese male e ese ai uma tanga te o voi to tonu ai ile ngata I nei America ya tatou ile nei foi vai tau sto o le to sa ilinga voi o le presidente o malote o voi Samoa vai voi tutuila ia mamanua vai Samoa tuto tas what divided uma ainga what divided wa le yo because ole ito nga mena le
manatu ale si I think it's a good thing o le mele lei o le manao lea ma lea tautua ai va ai la le process le walu e tatou au mafau la ai me le ftua umatu nei tutuila ma manua o mo campaign mo kick off SS tau wa ilunga miliona ma fia ta la to titia miliona le si a fa yetu la tunu e mai sa o men tu pe fa yel fa mai fa ye isi me edim fai o me fa pe why ai o se me alu ai tele tu ele wa o le sile part o tato wanga nu o le economic side o le anga nu o tato alu ai tu ele fa matai mo fa nga nu me fa pe na but I even look at if I for nei for America o le la o tato o alu le sailing o le president fo ya va ai lungo le Facebook o FSS ai uma tangata o le si ia o le afo i o le uso mal tu fa io me va pena wa ma tu ai vai lua uma ainga nobody is talking o le mo fai o ia o make up our mind pa wa lo political advice su e fai lungo le Facebook o e palota pa wa na lo advice nei vai tau i tangata e vai atu pele lei Biden pele lei Trump po ai na me ana tu o tangata but just go vote because why o le tatia mai ile il tana lea Iosefa o le policy o le mea na mana o e whara e tu uma le power i a Iosefa le ala me Iosefa na fai e Iosefa o tu la fono that is going to be the decision making i le mea nea mea wene ne whanau le fi nau e fo i sa mo tuto tasi ia o tu la fono o le mea affect ai tangata mo leisi se lau lua se lau tonu se lau tausanga o le process ai ia o te whai atu a mo lo uawa te lele i o tatou te whai tete ai le i toi ngā mafo o le follow out leisi ia o me una ma whalawe mai i vau a inga i vau o ma me mai me va pena but pau ala me ia e ele mele au mai le el kala le look at the political process for your tatou neonas Alo, whaatai. Awai, una whopo mawhau lau saunoanga. E mei o kick off i campaign i Samoa. O tele o te mawa inga. Se leni. E lenga te nā tūmo te nganta. Ia a o le tūwha lea nganga. Ia pewa o tau le tāua i te ngata le lotu ma le. Au tāua ia tūranga ia. Ia o le swinga le o langa o tātou iai. Pewa i tātou i Amerika. E ala na vai tanta to America. California ia wa mona vai blue state ma red state. O le mea lai vai. E alu lesi vai nga ai po e mai ia state o lesi vai nga. Ina ia vai ona ato ai ala to electoral votes. Wa ole at the end of the day. Ta uma nei palota. Ia ono mai lola ia o electoral college. Ola tau lai vai le final decision po ia malo. Malo mawa Hillary le popular vote e 2 million. Ai malo Trump ila electoral votes. E pe ia ina pe la meia wa anga ina ia panota ia ai le va malo sima ia terminei. Le ta ua lo waru te listala. O lo leo malo sauna i me le talton ia. Ia. Awal tele vanga le mai ia Trump. Vanga ia o pai. Ia to tele tata to ngat. Ele o palot. Ia se vai e na tele mai ama na tulungo le internet i upenga ta but ole ta hu ole fa lio manatu e te anu e palota ia wa fa fa ngo fiel nei vai tau ia wa la foto me fa ilo palota mai fa e te palota mai fa le sile movement em fa tau na fa malo si ta to mo ta to tangata neonas e palota wa umal taimilen tatu a tonu sa o fo ye tu la pa ye palmia tau fai la yo se me ati ai ngai fa fo nei o la me la tatu fai a fai wa tatu no fo nei matu mawa mo tangu fo wa nei yo tatu matu ma tatu tua so we have to start contribute in the process ina ia manui ai tatu au ngatu pulang lumana
pe te pālota ia Biden, pe te pāloka ia Trump, pāloka. ko le ai pāloka, pāu al me kā ua, o le pāloka. Civil duty. Yo. O lo tafa yo i tu sai. Langa ele sa vai tu ase si citizen. Le fai le lau tau tonga. Ma e fa pe atu talia fai nga malo ma me tonu amri. E ana mai a vai la te alu ma mai lo ma fa mena. O lo no winga e se ma fuanga we mana citizen. Sa va per na la ngona ya cha na wa o citizen i pe o le awa o fefia o la uno fa mau i Amerika la fai me te lo te mulmulian. Le ngana kana fo. Te fo i mai kana fo o sui la ai. I me ngol civil responsibility orga ko fo i ku ia o sa lo di skala lo wa o democratia vote ta i to emisia e mai o vo la o mo send in la o meio in vote na le ma fa te le fiaru tu se lenga na le fa mai le o mo se ia be o tu langa pa pena fe la vai le tu o te ai a o la mata fa yo ina ma fu ai ona be o ma tanga tanu e fai la ngā ruenga o le pālota, ia. Ia le fai mai le lau sunga fai fai au si tina ia Helen, alo, ulunga ono. Ia. Moni le saunoanga, I lost my friends and family members due to political seva ai. Ia wai uana le toi ainga le sile. Le ai se, aua le mea tātou, uane i, be very careful me le internet. Ile ai toi ngā, me le tau o le fai au kengi i lungo penga ta fai langi lungo ngi me o Facebook ma ai o le mea ai pa wan mea e voia e te le ona le o i o le tuale o le Democrat. I respect o le tangata e fia palota ia Trump. But ya e no ma malama le mafanga wala yo ne palota tangata ai awane e alwe palota ono la fai e la wo pe o lai fai o le lau friend i lungo le Facebook le pālota ia ai mai. Ia na aluna ia lafo lau pālota ma send lau pālota i oi Washington. Ai matua ia le noa po why did you vote for this person? So le mea tā ua ana ai respect ai lesi le right o lesi. Io e pālota. Po o whea ai alu e pālota tangata. E pe le sau no tūlanga le. Ma na iei le vai tua le temi i se wha se langa te le sawa ale ka le sia ke siano i tu langa o le mafuanga o fausi ai pa ti e lua o le sie wa luma o le sie ta fiofi ele mana o e sui a fe ala va me o ta trailer filinga ia o launa sa o tonga o launa na mai le tua ia te oe e te pālota ai, a ua le ita fuat pālota arisi. A ua tau whale anga i rungo penga te whailangi, a le itua. Le ai tātou te o ai runga e veru e fituas e sa ili a le mea moni. Ina ua mwan tātou pālota, ma wāwa ai, ia po le alme o tupu, ia. O le mea pit siling tāua i lo ua tangata. E le o ai mai e mālo. A o a mea le lei tupu mai mo le atunu. E a fia o mai tangata umba ia e pe o sia una vai wa ta itana tu ia o le tupulanga mo citizen o la va na una tu una va na una America mo ia ila tal e alu sa mo sia ele to o au e no po sa mo o mai nei le ola la ele nei o no mo fa na ia o la le sive na tu nga mau me alu sa mo ia mana ia inga lo to ele va pera ele o sia lo famosa mo la ia wa le to ai tau malele la va le talo mana se le ni ala fo pe va la au mai mana mi le so sani pe tu langa va pena ia pe va popo atu la ai sa no a chili ili tu langa la valea o tu langa o chapo inga tu langa o le political le economy wa pe o me le wa fa ni tato yeso nei a fa inga le economy o lea wa faina le racial parity o le mea le isu ngei angafi o le mea ngā makamai le tunu wa fainga ona wale mawhai ona deal tatu watinu ia ma le pandemic lea o tatu e nei wa numero tasi ngata maadli lua afe fitu salau tangata wa sili atu tangata ia i tangata na maadliu i pomo e lua ia American pa u sapani e ala na pe e manatu ma mai to tele ona ora fai o tangata anu o le tatu watunu
so se la mo tupu miliona so e vai si o le lua fe fit se la tanga ma de le ai ele la chichi pe tasi tanga pe lua o le fai talo ia i mal fa no o ia ai ia nei lava e fisu ia i fam talanga wa le loa pe tati o sifo po sai po matu pe o tanoanga o le va inga fa politiki ma le va inga fa science ia pe o me ia sa no ateli le si me le tala le awa le tatou te tala noa i le fast food lima le kenese fa lima e anu vo le kenese e fa fitu le fa wa le tala so tatou mafau la se le sa wa le ia o le fa palang so i le fa fitu luas fulu so Joseph bought all the land in Egypt for Pharaoh ia va ai la le me so le fa ia isi malo taimil ni le to nga policy le fa tau le malo fanua Yoi, o le ala me tu nga lue tangata i lungo o fanua le one na tu so ave le pasenge fai mala ko taxi so the Egyptians one and all sold their fields because the famine was too severe for them. 7 years. Take advantage el malo le vai o tangata pe atu la I mai ni fa fitauli la me fai tanto fa pe take advantage el malo lan malo yo e le nginga luenga o le ainga ai pe fia mani fia ni eka mela yo le tala le o le malo ya o le la mato so aniat ai fa tau mai a mato to fanua na au to te yo e mau al me to te ola ai le la fa watu le fale a onga le la fa watu to fale le la fa to fale ai fa tau mai a mato to fanua la vedele. See how this works? And government, they're very patient, the government. In fact, the government here, 5,000, 10,000. And Mauti Noa, Oleti, Olaila, Malo. So these are things, or tupuai, the taimil nei. We cannot stray away from the Mtaupula. This is very biblical. Yeah, I have to say, Oisi foi tangata. Eu atu spa I mawai ia ito nga manatu ma fau ngai fau ai o lato program. Sa le sa no ma te ulia le pura peixe. Wai lo le yo se fai fitu sa sanga o le ongi. Ona alu le wo mo tupe ia ba tu se ia mai to manu. Mai po povi po le alava mai. Ai ba tu me ai. Alu wo umalna ale alava le umale ongi o to sanga fitu. Mai lo fanua. Le ngata wa mawa uma le tupu ia manu ia mexe o la ele ia matupe o le wana foi fora me ia yo sepan fai sawa yo o lo ia tatu fesili ia fa mon lu sunga fa fenga o fia malama e mafua le fesili. O tātou nei polensia whaapea e tupunga mai I a semu le atari o noa. Ai ore tuspa ia o whanau o semu e no nofo au mau I atu maunga. Whanau a ia feta e mau I nuutu matawhanga. E mau fo o ia I le whale ie o semu. I lau lava ai peisea I o tātou nei e tele na mautotongi I whale o pālangi. O tātou fo I porensia o lo au mau I nuutu matawhanga. Pele o tātou ea mai le leina o iawheta. Ona e tele lava na whaalongo o tātou mai I le leina o semu. Ia pesa o lo ulangona pele ai. Orita, malo orita, whaatai. Se kari mo aku le. Saya tiu malu, whalo, whaatai, Pasi Nicolau, malo, Helen, ia. Se italiatu sunga fefe au malo Helen alo urunga no se tali mo atu sunga pausa ia va be va tura sa fa popo ai le nga e mama lamba le talfa sopito o fa la uia watu ila sunga le fefe au ole olo pape ole olo ala to we fa tau malo papelnia sa we le Bible o tangata fona ona e chamfai e tau mai ai le vai ina o le tuainga ma le tuainga ia le vai la na tu stala lo chamfai e fa madia le tulanga ne
Ai, a tata woa i le mea amatai mea. Tata woa i le kenese ma le, o le lau ele a toa, lau ele o le tua o tangata tutupu, ma tutupu, sa loto. Sa loto lau ele. O na alu lea tu lai mai malo wha porkiki. O malo ia tau e tatou mo meo empire. Lea na sa whamtala e sunga ia pausa, le empire o Aikupito. Ia o le me whainga ruenga le empire. Ia o le tau le Israel, o le Epelu. E o voi la i le empire o Asuria, le empire o Papelonia, le empire o Roma, a mea pena. O tangata umala. Tangata uola i le tūlanga o le science. E i mea ngā ka o DNA, ma kapi test. Ia, pe e mana i o tatou whaalongo i tala alwaengal na. Ia o na malama mai lea le ta ape o tangata, me se o le paneta. O sia tatou paneta ele ono afe pe sifuru afe tausanga. E piliona. Ele vai ei mafuanga. Me lea e tatou te whai tau tala. E pe al tala ia Yosefa. O tatou lau whatutua tatou tautonu. O lo tau a ao ele tua le manuia o lan fofanga. Langa noia ne whai ele paneta ele na pauni al paneta. Le miliona ma le miliona. Na tele na le pese le Israelu le anga le o le tua. O ia vel tangata. Sita mai mosi neita mai mosi paneta. O le fofoanga le tua matautia. Ia, pe o launa vai ali. Vai le political sides o tala. Ai lau tele e mafuanga. Te vai tu stala. O ina tu sia tala o le olo I pape. O fe me na tupu mai ai. Ona malama le. Alisi me vai tatu. Let's be realistic. Vai le geography le mea. Ia o Palestina lai ku lalang. Ka ko ye ngai. So alu fo il mele ka o anthropology. Ona I loana I o mo meo tau o fe malanga inga o tangata o le migration patterns. O tatu o le migration pattern o tangata Polynesia po Pasifika ato. Le tu le I Asia. I Indonesia ma ko inga Thailand me fa pena o inga le ui mai nga fa ko nga ka ko kongu le wa ka ko mai na I ngai mai tolu afe tausanga talwai maybe even more than that o mai la I tatou populate ia mo your island man tua tatou o me o motu o islands o tangata e tupunga mai continents ele tupunga mai ni tangata mai little pieces of islands. So we came from a continent. The nearest continent mo tatou o Asia. Southeast. Le fo ele manatu sa ia fo tangata Polynesia mai America. Le au inkia le nava I tau na mai Alaska, I lunga I Alaska, no mai lano I America. O I latou sa populate atoa I latou. Aina ia fo I latou skills I le tu faale. Sailing o le fo I le fo lau I lunga le vasa. So if you want the answer ito nga sili fa pe alu le anthropological side. But o le pau o le mea ne ata to ile e mana I o le fasili mama le fasili. O le avatu le tali. Ya le ya sai se o tatou pe so stangata e mana o ya sona ngafa sona sota inga I ma le nupa ia. But o le upa ia umata to ya Yesu. Pe o Yesu e sawa Yesu pa yo e mana ia. Ai le na o toula na e tau yo e tau toto I tangata I le upa ia. Le wa ia fo I mala au ia tangata ese ia. So that's o le thema le so stay sa langa this is the constant facility issue wale e kalango mo e ka sa mo. Pero o ka ko wele sa ingo isa e fa. Da ko yo ya sao yo ke ka ko ki ingo uma aluan ka usisi ingo uma ka ko ile ku but from the geological from the anthropological side le ai se evidence I le mea pa wala evidence o ka ko e migrate mai I Asia ya o nga vai Melanesia Polynesia ya mai fo I Micronesia va batu le saunanga le sunga I fa venga why 3 major categories in the Pacific Ocean
E tau mai na, there are more than one migration into the Pacific Ocean. You have Melanesian, Micronesian, and Polynesian. So me uma ia mo theories, I basically science. Well, the science, le kaumake. You don't guess. You don't guess the facts. Science just give you the facts. Yo isi lauta what? Or isi fact ya mai le anthropological approach the issue. Ma tele ya me pe ya me le tate ma lo ya me ne America. Fi naunga mo fa punga fa tutua. Ma fi naunga fa porkiki. Ma fi naunga I tūlanga o science. Tau te rea tua o science. Aisha, lenga o science le mea rofa le tua janga. Si lai nei mea o tātou mbau. E technology le mea. Wheme saui. Saui the science. O mea rofa le tua. Whalau tele ai o tātou mawau fau. Ma awaini o tātou tusilima. E mana ia tātou tala lai. Wa tātou tua tau whai whae o tātou tanga teilunga. Wa whai ngāre o se malo. Awa o le isi lea whina unga au kirisiano mai lei tūle al conservative. Ia le science ia o le me le fili. O whako, ia, whawhela le. How do you defend it o inga statement whapena? Awa atato wawa il science. O le o la istanga Samoa. E mawai whala au medical scientific research me uma whapena. Me uma o whale mai. So, you know, me le whai ma watura whautuanga. Be careful I me te whai mai. I believe in me le whai mai ia le tangata. Wait. O ia te le tatonu na science o ia whawhia. O ala e me tatonu awa e anu whanmai. No, winga we e tatonu science. A le tatonu science. E le taurana e anu whanmai. Awa scientific research ngai prove mai uma ia. Whala au me umana. Whapopo lau tala wa le tu sa tangata umbo o isi tangata maro. No si o ratu tino. A o isi tangata ia e a whainga no fie. Sa ofisili le whamai ia na matua e kāresia. Ia kurene, whamamlama me tau le winga o le vai whasai nisi le antibodies. Ma le whawhelo ai ma le immunity system. I whamamlama la ia tamamalama la ia. E le leile whisili I tangata whapena. Il whamai. Wa o le science le silsila. Ana le ai le mea o le dialysis. Ia, o le engisi e o ia I whai au o lo mawai fo. Ale o mi sai fua, mo le malosi, fa wa o le science. Le ona vatu tu a istangata le ai le o mana mea la tonu na tu langa malo losi le la yo antibodies la go immunity system le ala se lua tali tala fea ngai mo fa malo pe o longo le fa mamafa o lana au mai o fa na no pe le ase se mea la lata se itali va ver tu le o melanen tau fa tu ai e ele literal understanding it tato le tala le ele tala o le whanau noa but leave it there, leave the context o le whanau noa in the Bible tato tala noa na ia tato because the two issues le tala noa mai le tala noa mai le po whele me tūpunga mai Polynesia kangaka o Polynesia o whewhoi me o aila le whanau noa le manino al tuspa ia po o aila whanau noa o le fita uli le tatula i mai. Wa si I mai e tātou to inga mawhauwhaunga lai. Ave ese mai tuspa ia. Ai wha ui I Polynesia ia tātou. E le tala whea ngai nani mena. E tau ona tātou tio la tātou mai tuspa ia. Deal with the Bible on its own. Kala le silo process. Meet the Bible on its own terms. Don't make up your terms for the Bible and then interpret the Bible. But deal with the Bible on its own terms. Ole mela le tam foi tu. Think there's two ways think al tangata to nga fsiri. When we talk about atatu tal noa ya semu manoa. Lai manino altus pa ia mena lai ai foi tangata I oi palskingia lato te fa mau nia mena nga ko la wole e alu foi oi palskinga. Ile ya se fai mai o le si fa na uno o le watu I oe o le na fa na mai oi fem o Samoa no they're going to point to la toa context atatu tala no voi tatu il Pacifica Polynesia e tatu tala no ya tatu wa motu ia mal migration ale po fene me o mai tangata
mai Samoa ma Polynesia atua so ole winga nan tam foi atu ai e o le tali lo sili fa malo la tati tu spa il fa na unoa yo e o semu mai la to le sa we tala ya lota ma all of those things we can get it there but if you want lazy answer I kanga Polynesia ya e kaunga e anu I fafon tu spa ya na iloila ya na science ya na scientific anthropology ya ngawa bangingo Garcia fa malo po mai au family inga fisili ai malo fa mana ya le ma fisili ofisili ai o lo kula mai pe ma fua o nga wa bese mai kala my kongor kuspai you have to read the Bible on its own merit and understand it according to its own merit mai lo vapo tenga wa teli wa fa di waku ya wa mamau ese ka ko kala mar kuspai ya so se ku nga fa malu foi pe ava pe wo yesi fa kalanga wa sasi ka ko fa so ai ku sai on fisili lona winga o tatu le au mai I fafo me au tatu avi tonu tatu mafofonga tu spai la vo tatu me tatu tal no ali tu la pole exegesis ma le exegesis le exegesis tatu ole o me va pe ya tautala ile ava mal falo ele ni me e fai ngo fia ona mataltala ile ngona ai sea e fua il fale a onga na o ya ila la wa onga awa pumo mo ya tautala ile ava mal falo a pumo mo le levo na o ya e va pe na vo in pumo mo na ai e fo foanga ma fa ta tianga ile tua o la na paneta ma tangata wa e pe ona ya o le vai la tau ele utaia si ta mai pa ne tata tau mo si ta mai tangata al fofoanga e fai sin tele ia le tata lo mai na tu langa science e le tata solar system po o le tata la si upo ave ele tata aniva le ia piliona me va pena o le wa matana o ia satellite ma mai ata o le ata mate o lo ia foi se ola ni spaneta e o name e tau te lumna o le fa solo ma le tua le fa mala maina yo tatu tangata lona fina ngalo alofa mo lona fina ngalo o lo ia upo asia tatu wat no ma fa tu o lo tau a o ina I tatu umba o le si me on tatu ma fa ele tala fia ngai mal tatu tala anga e voi o tatou tala e voi o tatou noa ma tatou semu ono winga tatou a tatou talia le to inga manatu le ono winga chai ese uma tala tu o Samoa e chai ese uma tatou myths ma tatou legend mangafa e pe o ina fo so we have to see where we meet tatou mal tala le ila missionary the time ana mai lato that's where we meet with the gospel mana tu fo io tatu o tatu ngor le tu o Samoa o le tu o sungafa ioi o le tu le tanu tu tasi malutu o le tu fautanga malo ioi ia fa tau tu spai ona ia uma la urina to uma o sunga ngafa ia tu spai ia le talate le tua da usu to no ainga alu lava ia va pena o le me e la taita vai I tatou fasoa o me pe silia o le taua o le awan famasino e le si le tanu o le si o le me pe silin taua o le polo inga ma wa lunga Yesu yo so mai tatou ia o tau fair fan ia o le upol fair fan ia le tuto tasi o le no winga o le alofa le fatua o ia o le tua oi ma le tangata ese e o le tangata o la yanga e te oi mai tatalo mo tangata na pero pona ia mia na adu e te mai ia o tau no foi o sunga fai tangata papel dia o le manuia o papel dia o tau manuia na ia e pe ia vai o le wostaulang ne o ta pena le wostaulang al te foi Jerusalem e se voi la vai le wostaulang pe o tam fai pui ngafa o tangata ia tu la o tala ia na tu sia la o wostaulang o le toi fa mau nga le na fai le o wostaulang ioi awa e fai tau foi le fast food mal fitu
Na sa wa ina na whātau uma e wharao ia whanua o tangata ai kupito. Ai na o le au o staulanga. Sa o saulanga ele Na whakau. tu sa o loto ai wharao ia te lai pule ana tō. Se Pula se vai la le milonga o tamana nia. Ia na o isi atangata. Awa o la tō ia na toe wha mau o matara ia. I le taimi le o Papilonia. Sang whakau ia lau ele o la o saulanga. Awa ke kangola i mea kokingo la o skaulanga se vai la. Ka pa ia o lau ele. A o ko umba. Ia mai le 5%. A va ku fangua ko ki ngā lua mai le 5% mo fala. Ia vai va pe ngā be kam faile sungai ia tamse le fa malama. We have to look at the totality Yes. of the whole story, the narrative. Por al ko ngā saka le e tam fai fa malama. On tatou malama le e longa religious aspect, e longa economic aspect. Ai le power of empire o la ia kong ya me ka ke ia o le ownership o la o le nga ka mai power ku le vai fa ma lo ngai ka mai power nga yen kia nga mai fa la o le fe la wa solo i kia va ko la o mbawa le swa u le me po la ya moving kia ngai ka ngaka le nga o le empire o america o le empire o le singa pa penga o ma lo ngi ke mingi is one of the greatest empire in the modern time. Unfortunately, we have issues. Le ka ku fafikau. O si fafikau le ma fu mai interpretation ko spai. Le lenga nga va pe le malo ba no policy. Ia ai pa wo me. Ma ko wa fa nga ngo talo. Fea yang ia le makangi. O la foi me kula mai pa wa me ye manguia le kungu. Manguia e vai ma le kangolima. Manguia fai mai le ngai la bo le ele. O mai sa i manguia ai. Ia a poroka uma ngai fofoanga ia e ben fai aku ele fai nga si lunga le siku ku lan le siku lang le kio lo we don't politicize issues of two parties. We can only speak to the issue and we leave it there. 11 mar falo Ai. Ja, ska kopes. Ka kopes. vai ter uma Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. Samoa, 'Whanau mai le la, 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 'Whanau mai le la
hospitality. We are summoned, and God we trust in Ia, oi, nera whaia, advertisement. Ia. Ia, le nā, Samoa I lau whaafonga. Me alofa le tua, I alo Samoa, ia. O sui le, Tamai. o mea nā, o mo leo e au. So le mio. E sau lunga o le science. E tau mai e le science, pe whawhea o nā mai whafo le leo. O e science foi male leo le tanga. Ia, So le matua mana. ia, ai. Neta, ai pe pese mai lalo le E diaphragm. logo winga ele kwa le hanga le science o leo leo ni. Ele mo ka ua wa ka ke ya onga ile me mai fafo le mata go fio le leo o ka ua ra ko ka kan ngor ku spaia ya ese le mata go fie mo me si fonga wa ina ile science me ngor pese ya ai o le nei tu la le nga ia ma tu fa salonga fa bitoa fa marulu watu ona la tu fo ya tu ile sunga le fa tonu ia ina ia fa tonu ina ia mātou sponsors ia mai nātou fo I o lo so ni malosi e lango sua I le nei wha moe moe ale e ka le sia ia malana le tio whasalau. Whaafonga tāpua e si o tātou a tunu o Samoa o mwhai o na māua mai a tātou whaasela launga whaafeloa I atu fōi ma whaatalofa I le pūlenga male laulau o le tātou le tio o le siu fufonga o le tai au fōu o le fōi wa tātou au lia le manuia le nei fōi aso fōu o le aso lua le nei o le aso sifulu ma le valu o le māsina o au kuso ia alo mai o le nisi le nei o whaopoponga o tātou tala mai Samoa e tumu atu a tātou tala ua whaalia nei e se tasi o lo ia si ni e tono le tuno o le fionga le whau Harry Schuster lona matua te tele I li tūla whono o whainga pālota leo lo iai nei ma ia whailo ai e whaau le tūla whono ia I lātou o lo umia tau whaipule I le pāle mene o Samoa I le temi nei o le whau sa avea ma whaamasino o le whaamasinonga māwalunga I Samoa hapea I whai ma avea ma soi o le pāle mene I le no inga talu ai whaalia le whaanono tele o le fionga le whau ona o le tau mia ai o lana I ata tau e fia tamo e il whainga pālo tau lolo mana I nei le tunu. Pe ta ina matua te ina le fionga I le minista o whainga pālo ta le fionga whaolo sa kato pau aino u. Le va tula fono nga pe fo le sui ma le ma mai tula fono le va ka o makai e fa tino I nu ma vai e le ni makai ni ngu le ma vai. Tai na whaali le whau iluna fo I te tununga. Whatainga lai le turanga le tarwhea mai tau e sui mai. O leo nei lau pāro tai le waimunga no mea tō. E le whainga pāro tama ia pia. O leo nei pito nu o pia. O whainga nu. O leo nei whainga o mai ia pia. Ai ao lai le matai. Se matai le stala ia pia. Langa le whainga le sta o pito nu leo nei. O ainga lai tono leo nei o pui ainga la o tuitufu ma pui ainga o semontafa o matai lana e listala I pia a whai hoi la lato matai pito vau I leo nei pui o suafa semontafa ma suafa tuitufu e listala I pia e listala I o intatu ai o lai whamai tu lafu a parata e o parata intatu ai a fialu lai parata e alu parata I pia na lai listala matai I O le si atu ngalunga o le whau. O lo ia ilona suafa matai e pia. Pe tai. E le mawhai o nā lua e ona e le ato le tolu tau sanga. E le si tala ai. Pe tai o le whaau au le tūla whono. E nā o le sui whai pule o lo ia nei tono le pāle mene. A whai se si o suafa matai.
e te anga vaa e te alu i le pālota o lo loma nei tus ele tautulia le tolu tausanga. Le mafuanga leo o le whaalia o le fia o le fionga le whau ona ele mawhai ona tau vā i lona suafa matai o lo iai nei i to tonu le fioanga o pia. O nisi o tātou tala o le tae au i le son whaatonu ina ai se whelo inga a tusi tala ma le whaatonu sili o le la o le whaalaputonga o le soifua malolo ino le lalolangi le WHO i le Pasifika le susunga ia Takeshi Kasai. Na ia whaamana malama mawholasia le tūlanga wai ai nei le whaamai o le COVID-19 maliva i le Pasifika ma le lalolangi a toa. Na whaalia Kasai o le nei whaamai le ilo se teimi e wha uma ina ai ma mau ai se tonga fiti e fo i ai le afia ai o le lalolangi. Na whawhetai le whaalaputonga o le WHO le malo Samoa ona o ana por kalame whaatatitia mo le saunga le mu ma le puipui o ona tangata i le teimi nei. Whaapea ai foi ma le puipuinga i le teimi e ofi mai ai i to tono le atunu ule nei whaamai oti. Na sauno foi le whaatonu seli ma whaamanino le manao mia tele e Samoa o le awina mai o whaamtalanga ma whaamaumanga tonu. Sao male ato atoa e winga le ilfa mai mai le teimi mo le no fosi le fia o tangata lau tele o le atunu i le afia ai male matautia o lo wai ai nei le nei fa mai i le lalolangi atoa e silia i le lima afe i la tou wa afia i le fa mai i to tono le Pasifika e se fulu wono atunu o le Pasifika e afia ai ma Samoa e le ia afia lava se tasi i le fa mai o le COVID se fulu maliva. O le soi tau lumanga le palemenen wha malama mai e le tai o le tunu tu le pasa i lele malia le ngoi se tasi o tu la fono le malo e ai le tu la fono le wha malo lo ina le tu maulea o se tangata whai ngā luenga a o whai a Yesu su enga pe wha maonia le wha malo lo ina pe le ai wha alia tu le epa e na le tasi le masina e mawai le tutongi o se tangata whai ngā luenga e wha malo lo le tu mau ai whai a Yesu su enga po o le alava le umi o le teimi e whai ai su enga pe o vātu ma le masina pe tau sanga foi e na o le tasi lava le masina e tu tongi ai se i vanga nā wa le wha maonia le soli tu la fono o na fito ato e mawa atoa leo lo na teimi na malolo ai ma lo na tu tongi ua whai le nei tu la fono e tau fi ai le wha malolo le tu mau leo se tangata whai ngā luenga po o le alava le umi ai o lo ia wha o ngā ina a seta le malo pe o le taavale ma maua pea lo na tu tongi. O le sofo ilana whatatia i lumo le laulau a fono o le palemene, nisi o tū la fono fou, e pei o le tū la fono o le mtanga aluenga o tūte ma la fonga. Whapea e fo i ma le tū la fono, o le awina mai o tangata, o le ofisa o whemalanga ina, lua hafe, lua se fulu. O le mai aila o le tō laulaunga o nei tū la fono fou, i le palemene, na tolo poa i loa ma le fono usua le atunuu. Se ia toe usuia i le aso ono, o oke topa o le tausanga nei lava. O nisi o tala, o le whaatau fia ina ia taulia vave nisi o whangu malosi, ma whangu waina ua ngaosia e le au whaipisi nisi, e tu tonu le atunuu. Se i tū lea, na whaalia le matanga aluenga o leo ma whale pui pui, ua mai tau ina ai le whaatupu la ia, o whaalawe lave o lo tutupu mai le atunuu. E le ngata fo i lea o le whaafai fia ina lea, o na whaatau atu o nei o loa, i alo ma whanau la iti o le atunuu, o se tasi le nei o la sanga, wa te tau o na tanga i eile pūlenga, po le komiti o awa malosi i Samoa. Sau no le tamai tai sui komisina o leo, le fionga papali i Mona Lisa tia i keti. E tolu sful ma le tolu pesene wa si tia ai whaalawe lave, na li po tia mai i le mitanga luenga, pe afu atu ia Januari o le tausanga nei, se ia o mai a au kuso. Ma le tausanga ua tua nai, i le vai temi le whaapene i lua afe sful ma le iwa, o se popo lenga tele lea i le matanga aluenga, pe ona whaali e papali, ona o le whaafai ngofia lava i whanau iti o le atunuu, ona whaatau ma tau mawha nei tu a inga, awa malosi. E le aise popo lenga tele o le au whaipisi nisi, i le awhianga o lo iai nei rit whaatuputupu la i o whaalawe lave, ona e mafua mai, i le so ona tau mawhaina lea o le tu a inga awa malosi. Ai o le nau o i lātou i tau lia ma maua o lātou tupe, i nei o loa. Ai ai fo inisi o suenga, a se tasi o whaalaputuputonga o le Salvation Army, i le awhi ai o le tangata e tau mawha, i nei tu a inga whango malosi. E matua le manatua lava le mena tupu, pe au ria le isi aso, o lona winga o i tonu lava le tu tupu mai ei whaalawe lave, i to tonu a inga, te le pe fale, ma le pule le ola, ma isi lava whaalawe lave, e ona tūlai mai. O le mafu anga tonu lava lea, o le lapeta ia, e le metanga aluenga o leo,
ia le pa ia ma malu lau tele o le atunu, ina ia tau mafa ma le fua, ia le ava mahalosi. O nisi o tātou tala wea i neisi wha maa awenga, i pili a onga le whanau o lo au tau wina, i le universite o le papa i ngala. E 5% o le ato e sea mai, i pili a onga o le kuatalua, ma o le ato ua manoa i fo i a inga mamatua, o whanau au inga i le universite. E tongi mai ai nei pili, pe a whai e le ngā whatia. Na saunoa ma whaalia e le tapa au po le pulisili o le universite, le fionga ai ono Dr. Elek Ekeroma, o se teimi mua le nei, o whaatino e universite le nei wha maa awenga, i alo ma whanau, o lo awa oina e le universite. O le tanga i le pūlenga, e pe ona saunoa i ai ono, o le fia fisosoani atu lea matu watu le tau au i mātua ma ainga i nei teimi whainga tā. A ofenga i ele atu nuu maafianga o le tamau ainga e le ngata i le lalolangi atoa ai whai pea i fo i Samoa. Ma le tātou tala muli o se tasi o alam tam whanau pele o le afio anga o vaiala o le afionga lauli rudi le avasa ua wala au i ailona matai. O le afionga i a lauli ia po rudi fo i pe ona maseni ai le to o tele sa ta alo i lana kalapu o vaiala i aso umawai na sa filifili a foi inisi o au fili ale tunu. Na mai alo na teimi sa ta alo la kapi ai ma avea ilo mawhai a onga inisi o au te tele ale tātou e tunu. O le awa Samoa le ngā tele sfulu lima ai whapea e foi ma le taito o fitu. Lo o avea nei ruri mawhai a onga ulu o le au taito o se fulu lima ale kalapu o vaiala le o lo tele ni sam pini inisi o taamilisanga ito tonu Samoa. O le tamu isanga taito o fitu o lo whaanga solo nei ale yuni la kapi. Sa awa yei rudi le asfarili watuana yatu o le mai ai lau pool games ia sauni atu i finals i le aso to nai. Pe tai o le fitu lava i le afiafi o le aso lava lea i lona a inga i vailele na mata pongi ai ma awina atu ai le fale mai ma maliu ai lava. O le fionga la uli rudi le avasa o se alo e whaasino i atu whae ono whaatali le avasa. Whaai puipu atu ia i Vert Kerslake le avasa mai to o lua o la ualo. Ia, e vefo i le nei vanoa e wha maise e tuai o tātou talafou i le paio a inga. Ai maise lava i le whalitua ia i Vert ma le nofo alo ona o le val au pa ia le tua i le fionga ia la uri rudi le avasa. Manuia lau malanga uso o le a whaio toi fo i mo tātou tala manuia tele le tapo inga Samoa wha soi fo ia ma ia manuia. Ia, o lea ua toi tali mai le tātou polo kalame, tala mai Samoa le nau mai, o la tāle pese lea tō wā ai le, ia, ona toi wha wau lea o le tātou whasoa, e tu sai o ima le tātou tusi u whiwhilia, ma mta upo u whiwhilia. Ia, awa lava la au tau whafonga, i le nei tau a fiafi, i le ai tele ma le tafa. Tu
moanga. Mo le silafia o tātou tangata Samoa, ma tangata Pasifika uma o lo nofo mau i Amerika nei. O le tausanga le nei lua afe lua sefulu o le tausanga o le tusinga i ngoa o le US Census Bureau. E tai se fulu tausanga e whaatau nuai. E whaatalo sanga atu i le pa ia ma le mamalu o tātou tangata. Ia tusi lau suafa i le tusinga i ngoa. O whaamau maunga ia o le US Census. E mawhai ai e le malo tele o na maua se whai numera e soasoani mai ai i le whaasoasoanga o le tamau ainga mai le federal government. Po tai o le malo o lo ngā lua i Washington. E au ngā mua onga o whanau, whalele ai whale ma potu a onga, ma maua ai o lātou sipi. E au ngā fōi mo le whalele a tili o awala ma le taua atia e o polokalame mo tangata matutua, ma tangata maua i mai tu maua le tino. Ma le tele o isi polokalame peo le WIC, ma le welfare, mo lātou e 5 vai. Samoa e tula i mai ma ia tusi lo suafa ma suafa uma o tau ainga i lunga o le pepa po o le form pe a tau nuu atu i se taimi lata mai e a mata i a mati se furu ma le lua afe lua sefulu. E tau lia, e ta aua ma e tatau mo tātou Samoa o na tusi lo suafa a wā se le lenga mo a tātou tangata o lo au mau i nei i Amerika ai maise ina ia manuia au ngā tupulanga o Samoa i le numanai. Ia whamanuia le atua soifua. Ta alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sefulu. Ia ua toe whaauau ai fo i le tusinga ingoa o le US Census 2020. Mātou te whātalosanga atu mai o i atu le atu nuu e o lo nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa i le US Census pe atau nuu atu pepa i le masino a perila mua. Au talamau! And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Tuna Market i tatonu ore a ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale ma moe, supo ma moe a paparusami. Ofu parusami moa tunu masi usi upipi. Sapa sui so sisi povi masima talo mafai. E whamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour Io e le mauala nei le tau mafa Samoa i le tautua le El Rupio Tuna Market se ia vangana le aso tofi, aso whareile, aso tōnai, aso sā, ma le aso ngafua, alo na winga, e le maua se tau mawhawela, io e alo tātou atunu i le aso lua, le aso, ma le aso ataiao, le aso rulu, pauna o aso le vai aso, io e le mauai, e se atu o, io e tautuana a ngai ai mai le aso tofi, aso whareile, aso tōnai, aso sā, aso ngafua, o aso na, io e te sa ili ai, ia i se meta uma favela. A fitu aso vai aso e maua lava me ai Mexico, io e liwane ia i foi te me e vai le tau sami le faspo masima martalo. Io e ia e tau mafa ile meta tau sami mama ia se sui fo ile falongo. Manatua lo iai fo i le aunanga i alo walo Samoa o le whale maniu, o le whale utaua, o le Sir Winston Funeral Services, ia o le latu mtawhaioi, o le ave sea mai o le tino maliu, iai le wala au, ave sea le ola le atua, ia o to le tino, o latu tiu te la, o le ave sea mai o le tino maliu, mai whale mai, ia o natu inatu le i o latu whale, mo latu mota, ua mai ata pena le lei, e sa uni ai le tino e tu inatu i le whare maliu ia ma i ele ia e po le pala ia po le tino fo i e whaanganga mo le whaariu le fulefu tulou
ia po le cremate. E au uma I ai le tautua a lea fo I au aunanga ua taua o le Sir Winston Funeral Services ia e mo lo si la fia Samoa. O lau lava tama whanau, wala au iai telefoni iai e iai fo iai iainga. Yo e iai packages na e mwhai ona e tutongia whaavai masina. Mō le whaamama a venga, ia tasi ia mea yo e whai ma yo tātou tangata o mea nei o whaalawe. E mai se lava I tūlanga tau maliu. Yo e nisi o tātou tala noro I maliu pe I fefe. Ai leo teimiri nei o le tui ngā tūranga na teimiri nei o le tapena. Sa hauni tātou e whaamama a venga I o tu walo ma whanau o ainga poto, tapena I e tangata sionaso. Yo ta uar na company lea e wala aune iai I le telefoni o ofisa fitu o fitu ono li malua. Lua tolu li maiva ia po le telefoni fe ave ai. Tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu fesili mo le tamatai pule. Marietta Luana Naua Winston ia monisi o whamatalanga ina ia manino ato atoa ia te oe ia lea foi vaenga o le tautua ma le au nanga. I le ngata foi la I le whare maliu ia awa iai foi io e pe awa e manatu e sui alo sa o le nei tausanga sa ili sau ta avale fau io e ia e le leila si vaenga sia po le a le maanumi o iai credit so ta ua e ta lia le lei le vaenga le lei leanga po le matua leanga o credits io lea lai whaatali mai le performance out of sales mo oe io e ta lia le ta avale whaafoi mai so sa fau ia le fu tatuanga I fai ungo tausanga ta pena se mea rofa mo tina po tamao le kirismasi ia o tatuanga ia tu I toe masina o le nei tausanga. Telefoniane I le telefoni o le ofisa 512 125 ia po le telefoni fe avea ai iva o iva 132 151 tasi. Fesili mo le li pule aike po ike manda ia e o ia le nā ia maleli o George Moore pi o la ua le nā o lo whātautaia. Telefoni pe o na tuinatu le tuatusi tasi lima wha o East Whittier Boulevard, Whittier, California, 90601. Tuatusi le nā ia ma telefoni pe o na tuinatu wala au ne iai ia a maua ne ia vanua mātango fie. O ne ngalu, lea e sa mopi o no tau whafonfonga mai ia lea lava ua vatu ia peia o nei toe masina ia. Se teimi pa ia di sunga di whawhengainga I pi o lona whalitua re nā o whengai matusi ngai ngoa. Io e whale ai tele sana me e whaia iai. Ia na te tana o siana toe whamanino la titi lava. Io e pei o le whalitua o whengai matusi ngai ngoa. Ale nei atu nuu pa ila ti aile matu tele I tu ua oe sa moa ili nei vaenga o le whiawhi. Ia usi mei rau whafonga matu. O le a whauau atu le porkalame I sunga whengainga. Ia, se ia o lava I tatu toe I tula me whiawhi. Matula ngang whaafitai le maupapale ma le tāwhi umaya o lau whita whaafonga e ala I le nei polo kalame o le tau longolongo tu sao antu I le aitele o Long Beach I le mea o lo iai le whalewhasalau I le tumalo tele o Los Angeles, California I saute. To tele o tau olo au ai mai, o le lava mata atu ia na le nganga whaafitai. E le lava staime na o le sunga il valtua, o le awa o le sunga il vapenga ia pausa, na o pa au na whaatalo whamai mawai le amtanga. Ia o la ua ma le sunga il awa o ma o lango sua I le sunga il whapenga I le tūlanga o le census. Ia na usau no atu le whaton e peia o le whalitua na ia o le whainga leo tātou Samoa o le whalitua ia e ui mai tua atu le sunga il whapenga e whatautaia le taupu. Ia malo maupale. O le a whawau tātou tanoanga o lea sa tātou iai tūlanga o le whaatūlanga ina o tūla fono e Iosefa o le malo ai kupito e le ngata ina matua manui ai Farao au manui ai voi Iosefa malona ainga o le whavelawela o tūla fono ia na whai Iosefa o lo atangia ai le
le au ia fa ngale upu le au o le tula fono i le tupu ma le malo ai o lo pala ina i tangata anu silsila o le fuafuanga Iosefa e se mana ia au ina i lo ai le to mai o Iosefa i le vesea mai o le tamawa inga i tangata anu mua ina wa uma tupe tangata ia wave uma vo e farao tupe tangata ona fa solo mai le o lanto manu uma manu ale alava le uma le oni a mai lo malawe le fa ye mo tu la fono a o le taimi e to e foi mai ai ia manuia i la ele o ai ku picho pa uma le oni ona ole nga lu fanua ai a mai la va nga na le limpa senna e ave ia farao ia vai le se sentele motato nei vai tau e lo le malo si tupu e le ngata wa pule i tangata ai toi pule le lawe ele whainga ia e pe ia le tau mawo e mea lo tato iai o lo atangi e pe le a tūlanga ia e luta wina ai whainga malo e tele arsa o e kalesia pe i tato malo tele arsa o lau kevisiano i tūlanga o tūla fono ma pe an whaingantu a mai ia tangata anu o lawe ele nei Indian Nations wa o le maua intia o le lawe ele o America. Every tribe is a sovereign nation. Ia vai fao a watu isi intia i nei California, ave i Oklahoma, te ave i solo nei tangata la e mana o le malo i le lawe ele. Ia pe o mea wapena le ma foina ara langa nei vai tau nei malo. Mea ia ua te tau o na whaise fuanga i le COVID, sifun ma le iwa, po le pandemic, ia e pe ila alfa Samoa, na mea i sio vai, le whamai oti, le economy, o ai le mawhatia ia tangata i lalo, le grassroots, e sa wale tupena umai fomo toi fo i banks, ia ma company te tele, au na i whaturuturu ia e pai mai lalo, ia o isi ia tūlanga tele, o le isi o le tunu, tūlanga o le whailonga lanu, ia, e tātou talitalia, po pe tua mania, le nei whinaunga o whai nei vaenga e lua, o le Democracy ma le Republicans, le anga le leitio, ia, e na e si le fia tūlanga le Constitution, po le whawai o le nemalo, e le mwhai o na mātou sisi i lunga si tua tu la so si tu, a mātou tautala i longa tonu i issues, po o mata upu, o tangata ia malana whiwhilinga, ia, e le vau ia e pe o le, la toi e tali watu li sunga, i le whawhenganga ia Pausa Thompson, ia, e toi whamatala tili le tūlanga, mo le taimi nei, ma le mea olo tātou iai. Ia, lei, aftai, mana ia fo i le, au maingo, langona mamanatu o le sunga i le, whawhengainga, e tu sai fo i mo le tātou mtau, tātou talanoa ia Iosefa, ia le mea na ia o policies SS o Iosefa sa ia fatula i mai na vaitau sa fai o ia mataitai io malo ai kupito ia o uma farao so o la ia ma Iosefa le na vaitau ia e pe o le atato tala noa i le nei vaitau pa wale me ia e tam fai e fautu atu fo i le tatou atunu o lo ala i fa fo i nei America ia le nei fo i vaitau o le tau sa i linga fo i o le Preston o le malo tele. Ia va ai le lei po fea le meo, what is the greater good? Po ai tangata i o lato finau ina ia le lei tangata lo tele, tangata uma. Ia le se mata upu whaingo fie, mata upu e una tātou mawhau loto ia. Wa tātou va ai le tala le ia Iosefa, ia. O la ua ia va ai nga ia ana le foi fautua ia kopo ia Iosefa i le mea ana fautua tu ia kopo ia Iosefa o le mea na e saua o le mea na e sa e fea ngai male ma puapua nga ma maftianga loto i le na vai tau na anga le anga tuaia ia uso ia te oi ia o le mea na le mutula i mai ia Iosefa wa toi fai ia Iosefa le le anga le sa fenga ia sa ia experience o no me na fata wai e na uso il na time but le leona tato we have to make sure a responsible tangata ia o lo tato palo taina ina ia faiola to ma ta yo malo
Ia tele a mea nā tātou whasoa ai fo i le amtanga o le polokalame o le slavery, le si mea le sau ai. Ia le si mea o tulafono. Tulafono ese sa whai e Iosefa. Wei sa ai wana ona toi la vea ai fo i mawhaina ia Israelu ia le nā vai tau. Ai a o mawhau le nei taimi le il palota. Ia pēna whasoa. Ia. E se ma le ese a i o tangata le nei vai tau. So se taimi a tai whātau sanga. O le mea masani al nei, e se a i tangata i po ai e tau na tūlai mai. O le mea tāua, va ai po a e sa ili vo le tangata i le tua nai. E te sa ili fo le tua nai o le tangata le o le a e palota ai. Sa ili tangata ia peila nei Amerika, sa ili le tua nai ia. A Biden, sa ili tua nai o Trump, ia so se isi lava e tūlai mai. No mau e pe ana mawhau fo Iosefa ia lona ia tua nai i le mea na experience fo ia o i le taimi sa tūlai mai o le whapena le oppression e ia tunu sa latou whea ngai ma pua ngā o loa na mau le power le malosi Ioe, ua toe fuli a lātou ma toe whaile mea na lātou. Ioe, whaatui ese ai le nāwai tau ma lātou tangi awe ai le atua. So, e whape nā me le power o le mālosi, le pule o le o mālo. You really have to be, ia tātou ata mamai, i le whainga o tātou pālota ma le wainga i la lātou. Ia o le a whai ma taitai o nu SS ai pe o le tāua na o le atala mai le siva ainga masani e pe ona masani e tātou i le lima malosi po le pule awa o le atua wa ai fo e it's okay to critique a wona i o tātou fefe critique fo le ia tala SS o le tuspa ia e pe ele manatu o tātou ia o tala na mai le tuspa ia tātou yoe malulu fa yoe lulu ia le uma no e maua foi le atua i le whale tonu o Israel. E tātou te maua foi le atua i winga tau le pūlea foi o tangata sa lātou whai mataitai. Awa ai nāe maua i le, awa ai noa tātou te iloa i le human side o le Bible, o le tuspa ia, e tāla whea ngai ma le tātou experience. A whai e tātou te whai tau tuspa ia. Ma tātou manatu, ma tātou yoe mea uma. Io na ona tātou au maia mea le leia. Misi whaasoro ato e tātou, leisi mata upu sisili, o lo mau atu le weakness o le tangata. Because o le mea na e tātou te iloa ai, e close le tuspa ia tātou, o lo tolo toi le atua ma le experience o le tangata. So ina e pe na, ia tātou tā noa lai le, il mata upu le slavery. Ia, e le sotanga ma le mele tupu nei Amerika ma le oi fo i o tangata lanu i nei Amerika ono lo lātou tua nai i le mea na whea ngai e fo i ma lātou i lalo le taita ingo le au papae i o au mainga o lātou mai Afrika ma ia tele ana tātou whai nei la Amerika whai i au i tangata uli ia wana toi mawhau nā mea le tua nai para tātou o le tuspa i hana e fa penal tātou whai tau. E tātou te whoi ai tua le tua na i o Israelu. A leala mea wa tātou whai ai le tū wha le nganga. A wale apply fo i le tū la le wha le tino le mea o tātou ola ma soi fua i fo i neonaso. Pe a oi fo i isi tangata. A oi tangata intia i nei. A oi tangata uli i nei Amerika. E ta tau ana lātou toi fo i lātou tua na i le mea na mafua mai euna. Le brokenness. O le relationship o tangata ma le atua. E whapena fo i le mawhauwhaunga o le Samoa. Mawhauwhau ane le tua na i le whakolone na experience a lātou. E peo i nā fo i o le e mawhua mai e pese ese ia. Taimi sa la ngona e Samoa le. Le mātu ia fo i o le whainga o le au pa e le nā vai tau. So ese mal tā o le history. Ese mal tā o le history o le tangata. O le history la leo Iosefa. E tā ua ina ia tātou iloa. Le ai ele o ngā na o ai kupito e fault. E le o na o ai kupito le e ta tauna tātou tua i ala tātou le mea le na mafua mai e le slavery o
na sa wai mo se ma we have to also va ai po le afo le responsibility o latou o Israel wa ia latou fa pena fo il tatou va ai a tatou Samoa a tatou va ai e o tatou motu il Pasifika ia vai vo la fo se tatou le la fo se meu fa le tonu e fo se tatou tau fainga po ni fai unga io i le history ai o le o tatou tangata pe mo au that's le tau o mele to ilo ma va ai lo to itala ia e pe e so tai va pe na ma na e fo iona mo ai fo nisi manatu fo i le vai va lo fa tai o te fia po e mai i tu langa o sau noanga i le tau o le tal fa so pito i mele tupu to e va ai a tili ai a wale le mele na sau no ai o tele foi ngalo ia Josefa le mena ia ngalo le amtanga le men sawe ole nei malo ia na Silvia o tangata na tula mai ona ole Reformation o SMP tania ona ole via mau sal tonga o mai lo ila le nei va la mai le tangata o mai tam faina ia mau sal tonga tapu ia nei America avea ia na mata mai va pena nei ua ina ona tupu ai le mele ua famalo tele le lotu le fainga o tu la fono mo to tele o la to le fa vaina le fa vai o le malo o tangata le lotu uma a Michelava o le tila mena e tau awa o la protestant le o tau e tatu o la tu e pe malo sile am tanga le ia tunu ua o tele na fa malo ba ua ngalo le amatanga na o mai ai ona mai le o le tele o mea ua ngalo ia te ila te ora la ele na fa ia ina na tu o me vai na su fa mai tanga te le tunu ne ele te no fo mai asia i sauke i nei ele ai na mai o tau ai na fa ia America i le tu la na vai Filipino ele tanga ele te foi mai sa mo nei na la no mai sa mo mai le la lo military sa tau tu ai tele tu na mai a mata le lo tu i America e ai ma fuanga e mai tanga a tele la ina ngalo ele tatu watu mana politics le mea na mata ai we pe na eta ia pe o tanga fai mai le poloka to al fai o pepa manu ia ia tanga ona o tulanga o tatu tula fono ia e pe o se tulanga na fia pia e falongo i lau fasoa mai ia ma fai an fa wa tili lau tale noa ia tulanga e pe on tatu ni vai tau ia after o tau ole tatu fasoa i fo il tala ia Josefa ia tau ona no I hope ole mana o fo ile tamu fai e tatala ma ilo atili ina ia va ai le tangata il temi le ase nga nei tala pe ale fai ona apply e tatou fai tau nei o tatou ola ai me o lo fe ngai ai ma tatou le nei temi a o tatou tamu fai fo e sa ili se isi tai e responsible tai e tatau fo i a tatou ya tangata sa mo tangata le fatu tua Christians where you know if I po ani wala lo fa nga se tangata tu spo ia you have to be very honest i to nga me fa awa le tangata ya pela le show la le se vatu la fa tai inga ele show le sa wi lunga le wa yo wo mai ele tele le fa se tangata sa mo ele tamale o i fo le ngon tamo aswelu le sa wi lunga le TV ya ina ia tau fa la titile fa mtalanga le ya aswelu nei no fo maltenge malkenge afkas ya o maila i o matua ya tala matua ya mea fai mole mo televis ina ia tele voi tangata mata mai ai ya ese fo ele masani la il aingal tenele ole tene aftas itu inga manatu ia sa uma matu maltina aswelu ma matu fa fina aswelu
ia e tala no mai e tupe Suelu se na e sau nei te sau e la fotu stupe ia mato o Samoa ia pe tala no mai ia o tele o tangata o atu ai lungo le Facebook ma ko mingi le fase ai nei isia ainga but when you really look at it it's only a show but the reality of it is se fa pena uma langa ele malama ia isi tangata uli tangata papai e o tato winga e fa pena pa wal mele mai sa o ai matua but the reality le ya se so se time te video sa mo yo ya e fa ai ya ai mai sia si mea mama po si mea papa yo e la fo mai sin tato mea nai yo e se fa ta wai ya mea lo tina ma lo tama se langa lewa au mai sa o tangata lungo televis e pe I don't know yo e matanga e lista ngata because ole o la to le wo faima yo e wa represent a inga tangata sa mo uma le wa halo le lalu langi ato ya wa tidina fa sa lau lungo penga ta fa langi ma to li piki ma li piki but the reality la mai sa o ala ngono la inga ilato e ole tina e shon tamale au mai le tupe ele malam la ainga le to lua aswe il to inga me nga ola nei ai pe ona tatu fa so ai foi so the reality of it is ia i tatu malam e tau le context il mela tala no mai il tanga tau tatu ma fau ya tala ya Josefa ia e malam le context sa wai uma tu mena tupu tu atatu ma fau ya suelu manontina mon tu fa fin se e critique mai a lista ngata ana o le Samoa yo wana ola mai Samoa wana ma futa fo i ma tu fa pena e mala le le to inga ya te ilo ya i lo sunga yo au na ma tu ai ya wa u ye te la tich ai pe ya o ruana te lua mala ti nei e mana ia lo fa lo ngo am te le mata le ata tau tia le ole me na te fa lo te mai le ata ole lui o swinga o tanto ia ina America tata wa Samoa na to e mo mola ainga mo community e define pe lo le i te tono o lo tau sia o matua ma lo ainga o tu fa fine pe manuia o ni America le la wa sen me wa nga i tangata wa le fa mo ina la ainga la tele au fa mo o e sia fa la mo sia to lua wa makana narrow Aya taluna o mai aswelu nei le ama se me o la foi o le sontina ia le tio foi ora winga na la fam talanga mere wa tanto yai le wa matan soifua tu pulanga istu pulanga tanto o se ka le sia wa fa le lima tu pulanga se ka sia na tor se ka le sia na le lua nga tu pulanga ia mai le mixed tonu ya generation pesi longa le migrations o tanto tangata Tato ele ni immigrants, tato tangata malanga mai. E le se sengo le immigrants mal migration. E le writing a migrate mai tangata Samoa. O le la wa matana alu ma pa nga tu pulanga yeso ni. Ele fa mo le materialism. Ele success. Ama na yalo fale te no foi mala fa na o le wa I o lo ai le wa fo ai mai ele tu fa manu yanga. O ele vai tisi. O a pe vo tonolo. Ele anga le utele ia a te baba e tu ele ia fa manu ia ngare tu a so le stangata ele tau le ngona le ana te batu tu manu ia me ana fa ia malana fa na le inga wenga te vai no foi fale le lei te vai ta vale le lei ele va pe o te vai tu me ia ti fine ai the essence ole anno ole olanga pa Samoa ne o Samoa lan tu e mo lava le fa soa le lima po me ane tau te oa ai tula mai lava ba tua na wa i tau ia ma fa pe bai e le tupu me tu ua ai tupu me avea le filosofia le sa lai le poto ma le to mai ma le to fa manino na sa mo ne ai fa vai tu spaia wala na manuia ia Israel ora no tua o e tau tua ia Farao ma e o ese wa poe mal fa na wa Israel ia mea sa va ai e mo ia la na polonga na i u le masei ana fa we na na si am tanga fa u tofa e pe ia tai lo ia sa va ponga o te fia pa i le tala le ata TV show le mai TV le
Peu te tilo u le se senga o le audience o le atalea. Ma tātou ia whai tau le tala Iosefa ma. Ioi. Tu sa le ia le audience le i le atalea ma au whai tau tu spa ia le whai tau le tala le ia. Ioi. Na ma whetu wha i masitasu tina. O mata na mai e tātai lungu o le me. O tino tu. O upulanga uma ua lafo i whai mai i le ainga. I le ainga. I ua whai mai le mawhau lafo. Ko a whai le ainga o le. Ioi. Ina whatule i si tina le na. It's only a show. It's a show. Oe e le whape. E le se matua valea whape nai sa moa e wala au mai whape lan tama. Tu umea ai ta maiti e la fo mai se afetala ele se ainga sa mo valea fa pena ona ole movie pa ole bottom line ya te awai wa ola le ai ainga o suelo e fa pena fo ila la titilo tala ya Iosefa fa pena fo ila le ta o tatu interpretation le tala le ma nei al mele o mai nei aso le tunga pai fi au Awa tātou te tilo i le ata lau tele masani ai tātou o le plan a le atua. O le si mea taunu whai asuelo i lon tōru. Pai. A tala nolo tina. Ia, ue te. Whai mali. Ue te soona. Ia, e toi fo i alau tina. Ai le wha ape tu ai e whai ana tala. Ai, o le toi ngā mea wina. Ale, e sa o le ale sau nuanga o le sunga lewa. Si o le show. Aole ano le mele foi mele tina na o mala mala uma sa mo ya o te sa o vai tau atu ai ko mini ia o so nga fai a sitina mana tu fa fini o stama ia o le si o mai se va nga o fia la kwa e ku ingu ko na ia fa si o la so nga but o le reality ai ia na ese hata to we are very different il tato va ainga Awa mantua. Ole ainga le. Ia le foi poi ia. Ile perfect for ile ainga ia e ta mai e. Te la time ta ta ule aftas. Ia va. Ia. Wa mana ia. Manuia pe. Manuia. Ai. Ia e manuia tu ia ainga as well e fanu. Ole no foi lungo la to wa ia la ele ma fanu la to me to tino ala rent le ainga. Foi to lua as well. So le me ale ta fa ya tu. Don't be too critical of the nature of low people. Ai tu e sa le ai le sa no nga tu le. Ya tato va ai tala le ya. O le mea na o fa manuia nga sa wa suelu ma fa manuia nga mai lon tina. Ile no fo sang. O fa manuia sa va ya ai longa o la fo se me o le lomtua wala yo na ale si me o le televisia ya la to mo fa ngol TV. O le taua o le manatu. Ya e o foi ha na foi masani foi ia. Ia le tama le sunga le whawhenga inga ia se pulunga. Ia le mea mua le tama i titi e whai pe alu le malu. O le siaki. O le siaki a lo matua. E le alu ase siaki a papa. E alu ase siaki ia mama. O le mea mua o le whaukuanga foi ngā lo ki ngā lo kamaya. E alu whai mua siaki a lo ki ngā. Ya mau kinga o fa mangianga nga o langa le ka kalo mai ia il kinga maso nga critical fu ka ko maso nga fai fu ia il kinga asuelu ma e ta ua no tatu temi e ta ua le mele u fa no lungo i tat por kalame nei aso se ke na te na ua te lua so to e timu te isi mai ai le ta ua le va ai foi le si vaenga lea o toia le vaenga lau tele leo pi o masani tatu tala ya Iosefa o pe o tala fu fa me Iosefa yo na uso ele o tona o mai au nei o le tua ai mana ia na le si vaenga leo o tala no me la sone se to e tala te isi mai a mo matou nei fa longo atu ia o la tafu tatu temi mat fa lo se vai sa tala ile ata le mai lole ia ole movie ana to ole instrument te deliver ai se awa onga ai longa ethical moral application ala tula tangata e va vai lunga pe alto spaia e lito le vai ia misia to la onga le pe la ole mele na sa no e fa ali mai foi le tua e me fa le tono le ran
Yeah. lua. O le tele o se yaso ni, o tu mava e vai le tangata le anganga ma tino. A tu spa ia ele ai. O le tino ma le anganga o le mea le whaia ele tua le amaka. E mai fatasi. O tātou, o lon whare tongu se mea wa ngai tino. O na maane se mea o le anganga. Ele ai. O le sina wa inga, ia, umatu atu le sunga ia pausa. Awa o te tonu le saunanga le pos e o ai me fale tonu la ngaru ele tua. Me la le o te no for tu stala ma vai tua. A tatu vai tau wa se o fai un or tala. Ona tatu loa le o tua te le o fale tonu tu lai mai. I fo fuanga o le poto ma le to mai na avele tua iamos. O ia Josefa. Wa va ai Josefa. Ono o le tūlanga uwhae ina ia e wharau. Pēr vai te lua mei loa i maro si o tupu. Pule i lau ele, to e pule i tangata, to e pule i te mau ai. Mea ia e mana ia le amiga, mea ia na vai ia i Josefa. Pe o lan tari whai tau lea i le mea ua ave ia e wharau. Ba bese ia va ai la o i wharau. Le mea la uwhai e tari whaftai e tua i lo whae aina wa. Le onge fit tau sanga. A mai tupa tangata a mai la fumanu i la la simba mai rola wele fai ro mal pasende le ya ai tu atu fa wa tidi mana ia le but even atato mafu faule ya Josefa atato walu tele tu ele il meno il time fa na mai Josefa tato i lo mai you have traces in le fia poto fo Josefa ile na fo itai awa le se me e fai na tupu I ai kopito na tu la I mai ya winga ss but it look past the tato mena because o la fo I la tato te ma fau le sisili ese le tua pa le o tato walu tele critique tonu le tana le ya o mena ne pe ona mai e tuila po o le tana le Josefa o le tua na mai ia ya wa those are powerful people lato te sau no fa pena. Where else have you heard to inga men? Yeah. Well, le tato te fa logo ina ne ona so ya Trump. O le tua na fa pa ia le tua no foanga. Yo well. Tua to I pel tangata. Yo na te fa masinoa ya le to inga mafufaunga. But I don't believe o le tua na ilo wa ia tatonu ele tatonu al mele na ole tua na ave le tua ia Josefa slave le tatonu al mele na ave le tua fa no fo le tua ia Josefa ilunga no fo anga maulunga ina ia fa ia Josefa tu la fo no fa le tonu ia so the theology goes both ways ele si tu one or si sometimes if I nga se tatou the universal theology au mai plant is stala local local on fa nga ina le winga manatu ese to nga mta si atato va ai le la wa tele the universality of God, the cosmic Christ, cosmic God le tua pule me uma then we can say o le atua e anga le lei o le atua le justice o le mea sao ma le mea tonu. But when we look at the story of Joseph we have to look at le mtau sisili at the local le masani e tato le micro ma le macro le micro le tama mea le micro manager tangata o tu atua ya o ele e whapena ele o ya le se fa sa mo le micromanage e pe o le tangata wa eno pule ni meiti pule meiti ele mfai ona no fu la ele I you know very demanding all the macro ele trust il me atoa so when we look at le mata Sicilio o le tala le Josefa e te va ai yo ile le enslavement o Josefa I ai kupito wa fa'ataua there's a different mata Sicily na tatou saula ia wa pule mai Josefa I lunga wa rise Josefa I lunga e se foi mata Sicily mena macro lana you look at it from different so but it's very local
ia tātou whaetete le mea le mainga le cosmic idea. Po le mea te lea, le pule ma le awa onga te lea. E au mai e planti tu tonu se tamai le local context. So, o lo wa ia vainga ia, ioi, o le atua. Ioi, na au mai na tuu atu e le atua, na tausia le atua ia Iosefa. So it was o le whaatua tua Iosefa i lona atua. Wahala iona i alu i lua. Rice. But time e tuu atu e le atua le avanoa. So now, Joseph, what will you do? Ma le mele, ma le pule le wa ufo, ai atu yatu. Are you going to do the right thing? Yoe. E tau mwhai ave ese le mele le slavery. Or pe te whawa. Awa le mele Iosefa na whai. Na sau noa ele sunga le whai. A tupe umai. Na ave Iosefa ia whalau. Ia mas tangata Israelu na manuia. Pa wale mea na maua la tole. Le nu leo Goshen o le lau ele. Ma nei ara si vai sua lea. O lea ua rice e lea tua Iosefa. Mo se mea lelei. Mea lelei. Ai latu Iosefa. Ese mea Iosefa. O le whaia. Ioi. Na whaua Iosefa le empire. So a tonu foi em foi tato va ai. Who knows? Ele tu la i mai o Trump va pe ya. Na tua va no le tua ya Trump. O la me e fai Trump il nei ya ta ilo ya fa msino al tangata. A tonu tu la i mai ai malo pai. Ya tua va no le tua ya. La o me la fai le. Ele agency al tangata. Yo fai ona. Yeah, how are you o le vai ma pe tato vai ma li mo le tua. Be ele na tu va sia le theology, the bigger picture. O le ngaka o sovereignty. O le tua. Ia ai si le pia le tua me uma. Provide. God of providence. Yeah. Ma le tua e fa mangalo. Vai, a vai tau tu spa ia fu tala. O le sitala u vai mai. E le suia ma fa le tua le stangata. Tu le stala mai o suia ma fa le tua te fa. E te fai tau le tala po la almela tupu. A fe fo ia. Le mena ta wai vai tu stala. Ma le chronology o le history. O mena tupu le langa le bele tupu i o mose le wa ve le fa boa. O tu langa foi o tapo inga i lo tantu me umana poro mai e kupito. Ya. Ele ini malu o la safa taf. Watu baba ai le mamalu o le tamalo le o farao. Ia le ana tautua ia Iosef. E ben vai atu ave tupe. Ave la fumanu. Ave ele o me ia solidify ia the sovereignty of tupu la langa. I own the people and I own the wealth and I own the land. Ia wat ka kang fai le promotion. O Iosef. Uma koe wakula wale ele ko kinga lue ai. A mai de baenga ave tupu. E sa o elo kala lenga fai se pule o le fa au. Ia o fa au Iosefa ia yung apa ai ku kaka ai ku piko nga makiva popo nga. Ia o la tau nga suffer. Tato va ai le time a to le fa se lau tau sanga le. Na ia tangata i tu pito na la tau suffer. A tonu tato te va ai tala le tu la i mai o le farao fo. Sau ro o le kwa isia. Ai o tato va ai. Well, ai foi o lo va ai foi le farao fo i ona ia tangata. Yo le suffering wana fa wa Iosefa i tangata ia Israel. There's two sides. It's a reality. Yeah. Wa tupu le ngafa. Wa ona tangata. Pean vai tu tempo mo le tu se tu spaia. O Israelu o le nation. Yo. Fa mata alu sunga fa fenga fa pe fair le fa manuanga le na ave ele o se vaenga a kuanga le process. Yeah. Ila. Le fa manuanga o le na ave ia Israel su ele ngo Jacopo. Su ya Israel. Yo. La se ru si le vanga na ele o le vaenga a to le process. Pe le lei pe leanga. O le vaenga na ale tu stala ma po pango o tal fa so pito. Wa e so se meta ua. O le sile me ta mai ai le me ala atu. O le swinga o le ngoa. Sui mai ai Jacopo. Ia Israel. O ia ai kupito na motua ngalo ai le toe tala noa i pekiriaka.
wa mai lo le nation wa mai lo Israel le ngoa le na o se malato O Israel waya. Israel was the heart of God. Yeah. It was there ole a foa I mai le tua na o onga. Ole talaanga o Israel wa fai matalaanga o le tua. Who will my history be? To fear Israel. But like every mother who has a child, se tina mal pepe fo. Yeah. You can do your best ea o ai, love for ai le alofa. But e o ana matua le tama titi po le pepe matua ifo. Yeah. E al taimi eswe al ese ai. So in the reality, Israel was God's history. Where will my history be? O lena ata tia ia Israel. Ile history fo ile na yoe ile lato place. Ele fa apea e ta ole no ufilfilia because of the perfect. It was a perfect history. Na fa le tonu vo le history o Israel. Na fa le tonu o lato tai. Na fa le tonu o lato va fe ngai mais. Wa mafua ai fo ona ona itangia ai fo ile tangata le na vai tau. When you really look at it now, yeah, wale to etala anga ya Israel ile tua ava va ai le tu fa kirsiano. Le wa to e mantua ole afio mai o Yesu ole akamu fo. Na to e mata mai le history of Israel because ole wa ye fo I matangata tangata es tangata nu es. So ia ile sa ole taua fo o tala ia pe o tala Joseph. But you know e pe fa penal wa ia va inga ia ile. Sometimes te outgrow for your oil place. Il tala anga ole lalulangi mal tala anga lo chosenness. E pe telo na tato matele le mele no fidia. I don't think e tala fe ngai anymore. No filia mo Israel temini because Jesus comes and becomes the new Adam. So long wing what to amata history ultala sau Yesu fai ma atamu fo but in the line of Mose mai lato I to amata because now lewa ye tangata to tono ai no tua history fa atasiata to matangata umaya tu spai la wia ba inga fa an ka sisi ni ile amta Anaya. Awa le silana me ta waile original language. Le amai ia onga fengen tuai. E amai te tonu ora mafutanga ile va le alofa fantina mai Israel. O istaimi pe nga la date va su e winga e date le tua pela le na saunoa. O la tauia la morma wina le sovereignty what history o le tua. E tele ngalo ia tatou le mele ile atamfo mena va ngai sinta upu sisili le upu bone of my bones and flesh of my flesh if ataula la atamfo la ne utu lai mai fau sia ile fatu tua ia marisi me e tau mai tala ia e le se tala perfect ai le tua perfect ai tala aja wa fa ile tua fa le tala fa le ton ai den fair tangata wa vai matanga sa tau ina na lo si si le se ore tua le be pitu silin matanga a vai tau mai saunanga ia fitu isu mai se mam tau si silin na ma har se saunanga ia fa mangalo Yesu ma oi wa fete sauno Yesu e wo tu la fo ia lon tama ia mai ba sai lo mari yor balbat e amata mai bunga tau everything is symbolic as an idiomatic application ia mai saunanga ia fa bangalo ia te la tu wala tu le lor me mo fai e tofu mal kaspo malana mo mau sai mo anga le I lunga sa tu ala au tu ia me o ma dingi toto ma bomo tino Yesu after I lor mata no fie wa langa le fin e le tamalo langa le fin e tu ngam o le o ia o la usin mun mulia tatu temi va le tu lai mai o pe waru lo ma fa de man nei o le mele langa pi o tatu masani le positive side o le o tala a le la u tatu tilo le mele u fa ia ina le o Joseph a u pai es lana bai
Ma ni la le te mai ngo le falau lo na rule transition la dia. Ia piu toi ti lo ale le asa u toi fa matalai no le vaenga tonu la manea I tu la fono ia na faia I o te fa. Ai le I faia mo tangata lau tele. Ia ai pe wa fa nganga ina ia ofi atu no na ainga o no uso malon tamama. Ia well, that's the real story. Said ele fai tau tu spa I o tatou o le faith perspective o le fai tau tu spa I. A o le reality ai o le tala ia latu man tua tatou. Ele na o le tu spa ia le fa mau mau e tala ia Iosefa. Mani. E ia tu singa fo ila ai kupito. E ai Malaysia tala a toa yo e mo atu ile fa mau mau ngale sau mai le Torah. E ele tala anga toa e fa tau ia asenati. E fa mamafa la ai kupito ia asenati. O le lua. E ele fa mamafa ai kupito. O asenati le malo sile. E tu leia umaya ia o ia le na fautua le lei ma fai mato ma fini le lei. So o asenati le na ui na maua ia Iosefa le privilege le lumo o Farao. But when you look at it, e ele sao. Ele no sao le isala elu ia pule I ai kupito. Ona walofa asenati ia Iosefa. O inana mata mai ina. Ele mamao ele fai ngaka fo ia ka ko Samoa. O feale me te o sunga ia. We are used to this. It's a political, economic lona whainga I Samoa na mua e o fo inei. But ina ia malam tangata. We ia moha au. Au whai tau tu sia. E ei isi tu singa. Le tātou te tala noa ia Asuria. We're talking about the ancient Near East. E ei text ava ai le tu fafo le fatua tu. E ei text e mua la to tu singa I lo tu singa ia. O le na fo I malama tātou. The earliest society ai nei I le lalolangi atua o ancient Egypt. O ai kupito e mua. Ia male ina ia manino I fo I tātou I leta. E te lele isi tala e whaatatau ia asenati. O ia lea na malosi. Fautua le lei, ma maua I fo e Iosefa le privilege, ma vano ese I lalo ai kupito. E whapapo atu ki saunoanga pausa. Wa isi ma papaunga. E moni lei langa I tala ai kupito wina I lato foi mose. E mua, o le si mea, I le mua mo mea o tala e tai ma. Anea e mai lunga I lau ele o lea I leia Iraq. Mo Mary text e tā, o nale ele ni mea tusi fo lea e tai ma. O na mai na tu la fono le asa seng tele mal tu la fono le esfo. Ai o te lofo, o tu la fono esfo. Pe ia whanau mai vainga le mai I ai kupito. Ina wa o tofa. Awa o le nuu sa soifua I le talitonunga o lo taua au I le tua ro la to wola. I le aso ma le aso. Ma whanau mai loa ia tu la fono ia e sifu. Mai e le mwhaianta usoa wharo o le tua. Le tatano e whailesias. Na le wha ia konsani. O la wali ia na wali, o la usia mani. Wa loto tele tu ia va weli ia ai manino por en osauna le tua mena fa mai au ora tau force wafa o le tua au ri ova na ia le ira o puna ro por au siaman ai le tela na fa di boeta to o le ya ve por le ya we au por le tau fa le wina ale wala lumba ba u le me fa di we o yesu Cristo pero vai o vai va tau sigli ila tam folia mai ai fofoanga I tenda. Bones of my bones and flesh of my flesh. Le ni Adam lea. Le was away le tua. E pe tatu fai tau le I tu si lea ai o. Il vainga le va keusiano. Le vainga tatou. Wa o lotu uma ia te tele tolu. O lotu uma whana mai a prea. O le Musalemu. Ia e tupu mai a Isamael.
o Iutaia ia e tupu mai ia kopo malan whana ia a oi la tātou e tupu mai le whātua i le atam whau lea o i la le tupu mai tātou so dena e ilo tonu e ilo suka te inga pos e le whaino whamsino ina fuat whātua ngā resi tangata o whea lava o ta oto e long sila whia malon pau wala mea o wati whai fōa e whātua ngā resi tangata o ina tau mai lo vai vai e lesi se pūlei le tua e pūlei le tua e mea uma wa la ma tu spai lestan e to uru le timo la leo le tu e tanga uma o ya me tonu mai ang sanga ya e fu atala po pela ta oto ya ola ufa po atu na ile intatu mtau ya o tatu time le uto e se fulu tatu minute tu ia ni ava no ia rusuma e samba mai tatu tu ia tatu vai muri na falon ya la foto le whāloaro e sunga i whenga inga pausa o ia rea sa amatamea i tātou whasoa e ni tau awhiawhi. Ia, on whai ule i se saunoanga alau sunga i whātomu. Ia, pēr ka tala whenga i malo whinangalo o pausa. Ala au tapuai e whai sau sa mission e tātou discussion. Ia, ma whai uset talo. Ia, ona ni watu roa lea o le tātou mawhitanga. Ia, i le tātou whātomu i sana saunoanga whai. Ia ona tātou tau mawai ai lea mo le nei tau a whiawhi. Ia, i le awa man whāloalo. Ia, aftai nei e le telefo isi whaapopo. Ai, te mana o ia address pēr ia nai whisiri ia po ni manatu ia wa au mai nei tangata. Olo o. O Thomas Kenner, mana ia lo finangalo, Rev, a o lo manatu vai vai, a o le i whanau i o sefa, ua uman saunia e le atua lana ngā duenga e whai i le larolangi, whai atua i fōi, mana ia po kalani whaftai. Ia, o le, ia, nāna tala no atu le faith perspective. Ia, e le se a tātou alu i le tūna o le faith perspective, na sa o le ia o Thomas. Le o ai le si le sovereignty o le tua se lau providence ua uma ona sila fia e le atua o le o mai le onge i ai pito ua plan uma e le atua ma ua uma foi ona saunia e le atua le awala e lave ina ai le ainga o Iakopo mai le onge na sila fia e le atua o le ai le onge e ui na fa umi o le process ia o le fa tau wina o plan e le atua ai sa fa tau wina e ta i mea uma sense ya mo na tu vai fa ta lava ai ya na to ya o le faith perspective ale tas ya ina ia manino e lua i to nga manatu ia o le academic perspective le fa so atu ai ina ia manino ai fo o le faith perspective o le faith perspective na e o tātou tonu le Sunday school o le faith perspective na e o tātou e launga mai ai a o loi polo kala me whapea e tātou te o alu ai le roto le manawa ue whawhaingo fia se mea because e le whaingo fia le atua God is complicated o le mena e mau e tātou le mysterio so we have to try in ia tātou tau mwhai e malamana matili i tana la i o le tuspa ia a le pena na saunoa mai se lau whawhatai o le manatu fwoi na le e le au ese fwoi se manatu e sa o le lei fwoi o le atua e pule au au a e pe o le tau mwhai ngā lea watu ia wa ai to toa e le tala whai tete mea le tātou te whai o le atua e pule au au a e ina isi wha le tonu e le mwhai lan tātou tu ua i le atua o whiwhiringa na wana o le tangata e le aila e le whapena le tātou wa ai le atua o le atua e whai me o slavery me whapena e whasioti tangata te pera tala le Joseph whaia e le atua e latu whaia na io e whaia e tu la fono ia mwhai unga se polonga ia tangata lau teli ia toi ngā mea na manatu nana e whia watu ina ia tau wha umai fo le tātou polokana le ai o le tāua ia o le
How is God complicated? He is love. Yeah. Na fa uto saule. Ya te me fa tato walu ai po ato. Il faith perspective. Na yo ya to ai faith perspective. Yes, God is love. But God is not as simple as we make God out to be. Sometimes we have to wrestle. Yeah. We have to wrestle because that's the world that we live in. We have simplified everything to fit our needs, our wants, the way that we live. But sometimes God can show you something beyond what you could have ever imagined. Even in the books of the Bible that you learned and you have read your whole life, there's always something new to be found there. Fa fo lan tatu fa matala le tua ivi mastangata. Ole tua hivi mastangata. Ya, awa le walu imaya ole mta usisi. Mera ne tau fa ya tua. Le sel manatu chain o ya chain pan, ya lawa James pan, ma chain pan. Ola taita va popo pe upu masani ole nei mai tau. A wartu wale tua il pumbo mo pole tingpusa. Don't put God in a box. Yeah, pe va o tato va ai. E ole tua ia fio I me uma. E le ma e tu sar ma ma la tamai. Tu sar na fi mata au ma so. E pule e le se taimi ole tua. O taimi ole tua nga wenga lo fa pe ona tala no mai a chain ban. Ya. Ole me ana ta wivi. Ia tasina mata usisili. Na mata ia kopo musuelo ngo ia Israel. Fa pe na po Josefa. Olo na o ia me uma. Sailo ailo na finau. Alana ola tawivi mat fatu tua ia wo to e avakse manatua le wo manala fo ono le ramba na ia to faso mai lunga ole tato penga to failangi le ava mat falo lo sunga tai sunga ile fa fenga le wo to sili mai ia chain ban ma na ia no fa aftai. How do we wrestle with God? Let me answer this real quick. You wrestle with God like the prophets wrestled with God. When you think about Jeremiah, Jeremiah cried. He is known as the weeping prophet. Why did Jeremiah weep? Because Jeremiah was tasked with the task to prophesy the destruction of Israel. On the human side, Jeremiah's heart was aching and hurting because he must now bring prophecy that will lead to the destruction and death and blood of children, of mothers and fathers of Israel. And this is what I mean. Even in that, you wrestle with God just like Job wrestled with God. Job wrestled is the most theological book of the Old Testament and the New Testament, I would argue, because Job challenges us, our own thoughts about God. Wait a minute. Job, I'm doing everything right. That's how you wrestle with God. And then what God does is God creates a newness in you to understand that text in a very different light. Wrestle with the Bible. Sa ili lo loto o tala ma isi fo I mea na mau ai tonu o tātou tu spaia. Ola ule tali atu ai pei bese e mana ia na fa umai na awa na wa mana ia wa toi umai le tala le tua. How are we wrestling with God? After oil chain mai lato chain bond. E sa mana ia fa penat pro kalame. Ia ni mea mana ia fo ina le faso. Se lui mai ma yo ele ato to fo ele au naunga yo a me a fo a tilina ele lei mai na ma wai fo se so soani nei ya am fai fo na ma to so soani atu fo nei ya tu sai mo tato polokalame ona ma na ia fo na se iso se polokalame lave o taton na wa manino fo ina tato fa au mo nei aso sa ili le no loto ya o tala ese tu spa ia tatou te mau ai fo I le atua isi va ainga pe ona tatou fai tau ai I le tusi a Yosua. O le nei afiafi va tele le nganga fa aftai le sunga le awa o le fa tonu ia mese fo ia le tama matua po le sunga le fea ngai fo ia
ia se pulonga ia le na o na matua i tausanga a o folinga ia mama ia le fai o matua talavou a matua talavou a malos e fa ftai mo tatu talanoanga nei afiafi tai ia mana ia tatu por kalame sole ia ni tai tu ina la na fon fatu ina fa ftai sa mo manatu le mesili le lava wanga i tatu talanoanga tatu tu e fai u le tala le tu le ai mea tatu tele o fai u le tala ia asuelu ma TV e pe me sili na taua sa mo le tu pele fa tele yo le nei tu la fiafi ia matango fie a vanoa yo e au tu sila tele le mau talanoanga i lungo penga tafa i langi talanoa i a fionga le tua ia te sila fia lava e te loa lava le fale o loa e maua i mea taungata e maua fu le fale o loa e te leina o loa mai saina ta ua vanoa e tatu te a unga whaatasi ai ia i lato o lo fea ngai ma o onga ia mo whailonga e maua lulunga e le whapea i tau fo i se tasi manatu whapea le ai e le whale a onga le ai e tatu te tilo mea lofa le atua tatu te whaonga aina ma le tatau o na taimi o na itu lama o na minute e whalea o ngai tatu malava. Aure ni lava taimi sa moa le atu pele whaaftai tele ia i latou sa tatu taupati mai le amatanga ia ne lava ua tatu o mai le 2 minute ia malo le la pale o e whaaftai ia le onu sai ia whaaftai foi ia le whaafonga mai e manatu o le nei lava i tu la ia o lea ua mātou to ai tau nuu i le whai unga le taulongolongo sa moa ia i le nei vaenga o le afiafi a whai ua maua se mea o ngai le nei afiafi vi ia le atua a whai fo i le maua ia tau mawhai mai le asu lua o lewa i asu tātou te whaasoa whaatasi manatua io e lua a u e alu ai le au wala tātou io e le na le luato mātou ia e whaafonga mai uto io e mo o mia io e le tatala mai o le ato pona manatua fo io ato tātou atunu e whewa ili ai tātou te whaasoa whaatasi ia o na maua leo se mea sili mo tātou uma ia ai le na o lo whaafonga mai ma whaiti o mai ia ai le ai ia sou sao le tātou por kalame mo le atu langang whaaftai ia uru sunga i whaafengainga na usunga se polona na usunga pausa ia e tusa o le ato pona whaale atua ua saati le nei afiafi ia e tufi tau whao e sa moa whaafonga mai sa moa la talata mai sa moa e mamau ia manatu ia ua maua hava noa le lei tātou te io e tufi ai ia me ai whaale nganga o le nei afiafi manuia tele sa moa a o fea o whaale tonu ai o fea le me o le tauta mali ia ngana whaifi au ia whaamangalo o fea le me o pu ai la ngana fea ngai mai la ua ma tātou uma whaamangalo le au na e vai lava ia o le mātou tala lea le nei afiafi matua whaitama oe io e upua le atunu potoa le tautai ai le atoa i o lona vaa atoa ina u tātou tau whaitaliu whaatasi ma tātou tau whaialo whaatasi manu iai whaiva io e le ngata le nei ala leo ia o e sa moa whaafonga ia o sa mātou leo lea tasi ai io e mas whaamanuia mai sunga whaifi au nei ia ma whai wan tātou por kalame tātou amata i le tua whai u ia te ia e sa ati mai o na manu mai langi ia e te le atu ina i titi mo i mātou soi fua mai manuia ia ele i whaia le talo whai u te Italia tu le fasili lea o a whea toi whaia ia o le nei por kalame o le taulongolongo ia o asolua uma ia o le vai asu uma e whatau nu ai ma whatino i nei tau whainga leona ono le fasili o Jane Pan ia Jane Pan fia lopo o ai tonu oi na e ese lo ingoa te loa ese mao male ingoa ngai lo ingoa moi na e whanau mai ai ia e whaaftaia ia utou uma se i o tātou whai u le talo. O le atua whaatontonu wholau lau fio na tuai. O le nei afi ma le mata upu ma le whaasoa. E mātou tatonu lau fio na e tautaia le wha moe
o manatu sa whaasoa ma mātou tatanoa ai. E le atu e le mātou tatanunga e vai le tau whainga o tangata. Mātou te vā lea I lumo lau fio le atu e poto. Le atu e ata mai e siri ese e o mātou tangata. A lo mātou anganga whaaftai le atua I le nei afi. Ua ai manuia mātou tala noa ma whaasoa I tala e tau lau fio ma tuspa ia. Tala ua umana whaata otolia le tala anga o Israel. Lea fo I wa whaima mātou tala anga le atua. Le mawhaanga lea. Mātou whinau, mātou tau mwhai e su e le lonoto. Wa e peo le mata upu fo I le nei afi. Ie le tasi se awala e mātou te inoa I lau fio. E te awala ese mai I o mātou tangata. E le tu mau se tausanga e tasi mai le nafo I vai tau. Sa fo lau ai ia Israelu I le toafa ma ia mai se fo I le tala e wha tau ia Iosefa pe na mātou whaasoa ai. O lau fio fo I le nei fo I vai tau le tausanga lua afe lua sifuru. Ia o lo e whaali mai pea ma whaafouina pea I o mātou tangata ma malama ese wa mātou maua I nei vai tau. Le mea le mātou whaaftai ai lau fio. Le nei au nanga we au maia ma wa nei maaftanga wa e foa I mai. Ia mātou te maua e mātou te whaasoa ai ma mātou malama atili lau fio. Mātou te talo ia e whaamanuia le nei polokalame. Au na ia whaiwhi au ia mai se fo ia wao. Ia mai se fo ia Samoa atoa o mawhai o na mātou lātou mai mua mai ma whaasoa mai lungo penga tawhai langi se. Tu mau lava lau fio le atua no tātou vā se ia to e whaawau le nei polokalame. Le aso atai ao pe au dia I le alofa ma le angan leo lau fio. Nio mātou se ma vai. Mangalo mātou I toto tāua Yesu Keriso na whaamalingina I lungo ni santo. Wanga waa ma hui mangalo I mātou tangata ma lalangi atu. Lau lava suafa ua mātou whai ua ele nei polokalame. Yesu Keriso le alii ma le whaona. Amen. Amen.